Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Maayong hapon sa tanan. Kumusta mga igsoon? Dalay ko na tumbuhi nga Dios nga karon nga lain na usab nga adlaw nga kita nga maguban-uban sa kahanginan. Kumusta mga igsoon? I hope malipayon tang tanan. Maayong hapon Sis Crisel. Maayong hapon Day Marlene. Kumusta makaday? Maayo ang Ginoo. So maayong hapon sa walo na to ka viewers. Ang Dios magpanalangin atong tanan, atong sugdan sa mga pag-ampo ang programa karon nato Sis Crisel nga gihatag sa tumbuhi nga Dios. Magampo sa ta mga igsoon. Dalay ko na tumbuhi nga Dios nga karong orasa. Atong isentro atong kasing-kasing ug unahuna ngadto sa tumbuhi nga Dios. Amahan mo nga balaan Dios nga makagagahom sa tanan, ikaw ang Ginoo nga mahigugmaon sa tanan. Lord, karon na usab kami karon Ginoo para sa imong pulong. Salamat Ginoo kanunay ka nga gagiya kanamo. Salamat Ginoo nga kanunay ka nga gahatag kanamo og panahon Ginoo aron sa pagpaambit sa imong pulong mga mensahe Ginoo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Hilabi na karon sa naminaw sa nagtan-aw nga ang tanan Ginoo nga mga pulong Ginoo mapanalanginan ang tanan gikan sa lain-laing mga dapit Ginoo. Ikaw hatag kanila nga katagbawan pinaagi sa imong mga pulong Ginoo. Karong mga oras sa Ginoo among gihangyo ang imong presensya karon mga oras sa Ginoo. Ikaw magapamuhat sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi Ginoo. Walay lain Ginoo nga masulod sa among mga kasing-kasing ug una-una kundi ikaw lamang Ginoo. Dalaygon ka nga Dios nga kanunay ka nga hatag kanamo Ginoo kayuhan ug maayo kayo ka sa mga kinabuhi. Ginoo, ando naman kami mga kalapasan sa mga kinabuhi Ginoo. Ikaw magatangtang nini Ginoo kay wala kami mahimo kung wala ka Ginoo. Ikaw magagiya ka namo kanunay sa mong pagkinabuhi nining naong sa kalibutan. Ikaw magahatag kanamo kanunay Ginoo ug tumang kalipay ug katagbawan Ginoo sa tanan namo pagabuhaton. Ikaw ang mahimaya sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Karon mga oras sa Ginoo among itugyan diha kanimo ang among mga pagpanulti Ginoo nga gikan lamang kanimo ang mga pulo nga matagula sa mong baba kauban sa kong igsoon nga si Sister Marlene Ginoo. Ikaw Ginoo ang mahimaya og amuhang mga pulong magapamuhat sa mong kasing-kasing. Panalangini ay mong mga pulong Ginoo nga matuhop kani sa mong mga kasing-kasing Ginoo ug labaw sa tanan amo kaning ma-apply sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi Ginoo. Dalaygon ka nga Dios nga karong mga orasa karong mga takna ikaw magahatag kanamo og giya Ginoo sa tanan namong pagabuhaton sa tanan nga among ilitok Ginoo gikan kini kanimo Ginoo. Yes, thank you Lord. Ikaw Ginoo maghatag og panalangin sa tanan even sa mga kagsuunan karon nga naminaw nga nagtan-aw. Ikaw magahatag og giya kanila og labaw sa tanan Ginoo aduna sila kasing-kasing Ginoo nga madinawaton Ginoo sa mga pulong Ginoo nga magagulat pinaagi sa imong mga alagad Ginoo ug labaw sa tanan Ginoo aduna sila kalipay sa pagpaminaw pagpaambit sa mga mensahe pag-share sa tagsa-tagsa nila ka FB
Ginoo nga ang pulong Ginoo dili lang kutob sa ilaha Ginoo kundi mukatap kani sa tanan Yes, nila Lord. mga kahikalaan sa tanang pamilya ug tanang katawhan Ginoo bisag asa nining sa kalibutan. Karon Ginoo among isalig diha kanimo ang tanan Ginoo kay wala kami mabuhat. Kaning tanan among itugyan sa pangalan ni Hesus ang tanan magaingog. Amen ug amen. Amen. Salamat sa Ginoo no, mga igsuonan natay 6 viewers. Oh, ato ning So samtang nagpaabot na nila Sis Crisel mga request no, natay mga request mga kaigsuonan no. ato sa ning kanang pagtagad ato mga igsoon day nga naminaw karon Amen. nga madasigon kaayo nga mamati sa pulong sa tungbuhi nga Dios nga kanunay gyud nga anaas kadasig. So atong i-shout out ato pangumustahon ato mga igsoon karon. Labi na sa ato mga igsoon karon nga nagtan-aw sila si Sister Waning Dignos. Yes. Kumusta dalay ko na tungbuhi nga Dios sa kanunay sa kadasig. Og shout out din ha ni Manoy Dani sa ato mga kaigsuonan sa Lower South Hills. Hello. Kumusta? Dalay ko na tumbuhi nga Dios nga nata karon nga naguban-uban. Ayaw kalimot mga igsuon nga i-share ang atong live streaming karon mga igsuon. I-share mga igsuon aron daghan jud ang mapanalanginan. Amen. So dili kayo ang topic karon mga igsuon nga pagdalon sa to igsuon no Sis Crisel. Yes. Ang pag-antos diha sa mga pagkamatarong. matarong. Yes. Amen. Dalay ko na tumbuhi nga Dios. So nindot kay ni mga igsuon kay ngano makasinati og pag-antos ang mga matarong. Yes. So ato nang pagtagad unya inighuman nato ani mga greetings nato mga request awit makalangit. Si Bro June Ibrahim Mirano is watching. Maayong hapon nimo diha, Bro June. Kumusta man ka? Yes, Kumusta hello. imong trabaho karon? So nagpahuway na ka karong orasa no? Ati Waning Dignos is watching. Maayong hapon sa atong mga kaigsuonan diha sa Lower South Hills. Yes. Nilang Kuya Dani, nilang Day Mimi, nilang Langging, Aking. Tanan na itong mga kaigsuonan no diha sa Lower South Hills. Mga Lipitin family. Yes, Lipitin family, Sila kauban si- sa sila Inday Ganggang. Tia Bibi. Yes, so ang Lipitin family, silang Nanay Saria sa Babaw. Bindan family. Abendan family. So, atong tanan nga mga kaigsuonan diya sa Lower South Hills, kutob sa nakadungog, maayong hapon. Amen. Lastong i-shout out dai ato mga kaigsuonan nganha sa taga Tarcom sila Pastora Iglin Sarvida. Yes. Hello mga kaigsuonan nganha sa taga Tarcom. Si Brad Renil Dolinggoy is taga watching. Niklos. So Atong na igsoon, yes, taga na sila yung Niklos. mga mensahe si Crisel. Ingon si si Brad June Ibrahim, live ni muraman og manikin og naong ang mga angkor mataraguro nako ni musta mo diha si. Ano man? Mga cute me. Cute man gud ang mga manikin si Crisel. Oh, cute mo, mga cute. Sa imo siguro ng mata. So Ati Waning Dignos, good evening duha ka mga sis, dalay ko ng Dios kanatong tanan. Request ko bulahan ka by Shiveruji Singer. Amen. So Ato ato na ning tagapagtagad. pagtagad ang request ato igsuon no. Bulahan ka. So alang sa mga naay request samtang napatay oras mga igsuon no, i-comment down your request kay para amo ang mahatagan og kanang higayon. Amen. Bulahan ka. So bulahan jod, bulahan kadtong maminaw sa pulong sa Ginoo ug Amen. magtuman. Ug magtuman. Yes, mao gyud na mga igsuon. Oh, si Pastora Iglin sa Vida Silvano is Yes. watching. Hello diha Pastora, kumusta? Amen. Kumusta sa ato mga kabatanunan guys, taga Tarcom? Kumusta mga Inday, mga dudong, mga madasigon nga magtan-aw, madasigon nga alagad sa tungbuhi nga Dios dai na jud Yes. kanunay dili mo absent ato pakpakan ng mga kinabuhi nga mga madasigon. Amen. So atong i-play ang request na Ati Waning Dignos no, bulahan ka. So bulahan jud ka karon igsuon kung maminaw ka ani nga pulong sa Ginoo. Amen. Bulahan ka kung makatuman ka. Amen. So bulahan daghan kay kabulahanan mga igsuon. So atong paminahon ang mensahe sa awit mga igsuon no. Nindot kayo maminaw o kanang bulahan bitaw day
kanang makalipay ang words nga bulahan. Kay makahibaw gyud ta na mao gyud na kanang gikahimutan sa Ginoo. Amen. Pakpakan natong buhi nga Dios sa awit makalangit. Yes, salamat sa Ginoo no, bulahan gyud ta mga igsoon. Amen. Bulahan ang matag usa karon nga magpabilin, no? Salamat sa Ginoo. Kung naapay tay mga request, so naatay bag-ong viewer karon pa ko ka kuan ani niya si Crisel, no? Si Leo Balsa, shout out sa kang Sherelle Balsa og Shirley May Kitaro og Goldie Star. Salamat sa Ginoo no. So taga-asa ka bro. Oh, i-shout out na to inyuhang mga pamilya nganha nga kauban ninyo karon nga nagtan-aw sa maong live FB streaming. Dalay ko na tumbuhi nga Dios sa inyong mga kadasig mga igsoon. Salamat sa tumbuhi nga Dios nga anamo karon nga naguban-uban kanamo. Amen. Salamat sa tong Ginoo. Naapot taga Tarcom si Crisel, si Linlin Isidoro Sarvida. So kanang usa ni sa mga Sarvida family, maayong hapon ninyong duha mga sis watching here in Tarcom. God bless sa tanan. Amen. So pakpakan jud ni nato ang taga Tarcom no kay kanang madasigon gyud kay ning taga Tarcom nga kanang magsunod sa pulong sa Ginoo. Nay gali usa diri ka taga Tarcom na sad bagong bago sa ni siya nga taga Tarcom si Pastor Jonel Casilaw. So kumusta man ka dira pastor? Humanay mo han duty pass? Oh, naana gyud nagpahibalo daan day si John Ibrahim Mirano ingon siya nga usa may topic ninyo kay daghan kog pangutana ron. Amen. Ato pakpakan natong buhi nga Dios nga daghan sa pangutana nga giandam. So ang atong topic karon bro kay ang pag-antos sa mga mataro. Amen. Amen.
Salamat sa Ginoo. Natay mga request pa. Pwede ra mo request pa samtang wala pa mi naka naa si Bro Renel Dolingoy request ko og song Dili Kabayran. O Vice Dili Kabayran. Ako ning search imuhang request. Bro Renel Dolingoy no, Dili Kabayran. So dili gyud kabayran ang kagawasan nga naa nato karon. Amen. Dili kabayran ang gugma sa Dios nga iyang gihatag sa atoa. Wala gyud tay ikabayad, wala gyud ikabugti gyud sa ato. Bisan pa atong kinabuhi mga igsuon. Amen. So inana jud ka bililho na nga to ang mga kinabuhi at tubangan sa Ginoo. I-shout out na to tong igsoon Pastor Day, atong pastor nga Yes. si Pastor G-Boy Orel. Hello diha Pastor, kumusta? Kumusta imong pagbiyahe karon sa taxi? Yes. Kumusta sa imong mga pasahero? Amping-amping sa kanunay sa pagbiyahe. Dalay ko na tubuhi nga Dios nga kanunay nagahatag kaninyong protection sa pagbiyahe. Amen. Oh, So tapos ningon sila si Leo Balsa, sis Crisel, taga konsolasyon ko sis. Suki sa tagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Dalay ko So na atong tubuhi nga Dios. i-play na to ang request ni Brad Renel Dolingoy, Dili Kabayran. Amen, dara. Atong paminawon mga igsuon, no? Nindot kaayo ning mensahe sa awit ani mga igsuon. So ato igsuon no, John Marabendan is watching. Oh. Yes, ato igsuon sa Lower South Hills. Usapod ka madanasigon kaayo. Atong florist diha sa Lower South Hills. Design coordinator. Amen. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo. Nindot kay ron nga awit makalangit day. Sa mga katuigan nga naangkon ko. Amen. Pasalamatan gud nato ang Ginoo. Kanunay nga nagdugtong sa mga katuigan sa itong kinabuhi. Mga kasakitan Giatiman niya ko ugi ampingan. Amen. Giampingan kita mga igsoon. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salaping ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Amen. Mao na mga igsoon. Samtang buhi pa ta, atong ihalad atong kinabuhi. Naunta ako kahulo. Apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Yes. Salamat sa pagsapnay, Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubag. Amen. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Yes. Amen. Ug bisan pang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salaping ni Bulawan. Ang
ko, ihalad ko kanimo. Amen. Wala na gyud tay laing halaran sa tong kinabuhi mga igsuon. Ihalad ko kanimo. Yes, ato pakpakan. Salamat sa Ginoo, no? Dili gyud ka bayran miskin pila pa na ka libo, pila pa na ka digits mga igsuon. Ang atong kinabuhi, no? Inana ta kabililon na tubangan sa Ginoo. Mga igsuon. Amen. Ito pakpakan ng Ginoo, no? So salamat sa Ginoo, no, sa maong mensahe sa awit. Do na pay usa ka request mga igsuon. Bisan asa ko. So inani usapod ni ka kanang usapod ni ka testimony mga igsuon. Shout out sa tong igsuon na dai si kuan si Diana. Yes, Diana Lastimoso. Good evening ninyo duha, Pastora. Bisan asa ko moadto. Yes, request ni niya. Salamat sa Ginoo. Bisan asa ta moadto. Mayong gabi. Ubanan yun ta sa Ginoo, mga igsuon. Nakita niya ang atong mga buhat. Bisan mo tago man daw ta sa ilalom sa dagat. Bisan asa pa mga igsuon, makita ta sa Ginoo. Bitaw day no, kung atong lantaon ba, si Jonas kay naa na gito siya stayan sa isda. Yes. Kitaan gihapon sa Ginoo. Yes. Walay nalilong kanimo, walay natago kanimo, kabisan gihunahuna ko pa lang, nasayran mo ng daan, kay wala pa akong matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulagan ako ang imong mga mata. Bisan asa ko mo ato ikaw, mag-uban ka nako. Bisan asa ko mutago ikaw, masunod ka nako. So, shout out sa tong igsuon nga si Sister Biolio. Hi dia, mayong gabi da sister. Hello, Ate Violi, you is watching. Sister Bioli. Hello dia sister. Dami kayo ilang pinakbit, ilang giluto. Nya atong i-shout out timong igsuon dai nga si Nancy Haramilia Pipito. Yes. Gimingaw ni Sharon kay siya ray kuan kanang siya ray duhara sila ron sa kong igsuon na naa sa balay kay sinanay to aman sa Samar. Tagalog naman ni si Nancy day. Great ko ni pinatagalog day. Hello, kumusta ka dyan? Kumusta ka dyan? Anong ginagawa mo dyan? Mayong magandang gabi. Bisan asa ko mo adto ikaw, maguban ka na ako. Anong ginawa mo dyan, Nancy? Bisan asa ko mo tago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhat, na dili mo makita akong Diyos. Giubanan ka sa Ginoo ro, Nancy. Stay ra gyud Nancy ha. Ay lang jud pagbiya. Ayaw pagbiya wa. Kay Boko gimingaw ra kasi mong ate, mga ate nimo. Ako day, na-miss ko si Nancy day. Tagalog ko day. Amen. Gimingaw si Marcos ani niya papaulion na ni siya. Okay, akong na-miss ni Nancy day kay sige luto. Makalami ra gyud kao Nancy. Labi na karon anong linuto mo diyan Nancy? Linuto. Anong niluluto mo diyan? Niluluto. Anong ang Tagalog sil? Dita kasabot. Mutago man ako ilaw sa kadagatan ng bisa nasa kalibutan. Isang magtapunan sa kangiti ko, dili na mo sila ang adlaw pagbalik. Walay higayon nga gitalikdan mo ako.
sa komo ato ikaw makuban ka nako. Bisan asa ko mutago ikaw magsunod ka nako. Wala ako'y mabuhat na dili mo makita akong Diyos. Wala, daghan na kay tagi shout out dai, daghan kay Yes. nagpaabot sa pulong sa tumboy nga Dios, mga excited kaayo niya. Shout out atong igsuon nga tuwa sa Japan dai, si madasigon kaayo nga igsuon nato. Glagwit gali siya dai Tagalinaw. Unsa man gyud? Kaya mo yan, Crystal. Ano Wag ka ba na lang yan? Ano ba magtagalog. yan? Wag na lang ako magtagalog kay mahirapan ako sa kalisod. So atong igsuon no, si Jackie Oh, si Abendan is watching from Japan. Nagpaluyo sa mga buluhaton. Yes, nagpaluyo gigamit Oh. sa Ginoo si Crystal. Nagpatalikod kuno sa mga Nagpaluyo, nagpatalikod. Nagpaluyo sa mga buluhaton Request sa kong tumboy nga kanta, Dios. dawat sa Dios. Oh. So, mayong Pastor hapon G-Boy. niya, Jackie Abindan. Ang Diyos magpanalangin kaninyo sa inyong mga Amen. business. Salamat sa Ginoo, no? Oh. Yeah, shout out sa itong mga ikaigsuunan. Day, ako sa nang ipang-greet atong mga igsuunan. Yes. Day, daghan kaayo, day. Sila si... So last request na ni Sis Crystal ha. Nya kanang request ni Pastor G-Boy while na mag-greet nila ato ning i-play ang request. Dawat sa Dios. Oh, dawat kita sa Ginoo maigsoon. Amen. Wala kita. Madawat yun tas Diyos. Oh, dawat kita sa Ginoo. Isa ni siya nga request, day. Na Pastor G-Boy Orel. Request ni Pastor Hello, G-Boy. Pastor. Nagbiyahe ka karon pas. Among mga pag-ampo no, hatagan kag daghan kaayo nga kanang pasahero. Pasahero, Pastor. Salamat sa Ginoo. Amo nang gi-claim Oh, panalanginan ka diha. Oh, yes. So, As tayo mga pasahero makadungog sa pulong Yes. sa tumboy nga Dios, mapanalanginan pod. Amen. Jun Abraham Mirano, ingon siya nga, unsa may verse, kinahanglan gyud nga ang matarong mag-antos, unsa may antoson, makapobre o mamalimos o mura og badya. Marcos 14:35. Yes, Marcos 14:35. Aljon Oril is watching. Maayong hapon sa atong madinasigon kaayo nga batanon. Si Aljon. Aljon Oril. Ate Violi you. Hello Ate Violi. Stay Happy put ka diha. watching. Waning dignos, ate, shout out ko ni Ate Jackie Abenda, naminaw na siya karon kay nang video call man may amen. Hello, Day Jackie. Maria Lynn, magatad ka na, B. Aranyo. Mayong hapon diha, Sister Maria Lynn. Iyaron kitsunin niyahang cellphone day nga to siya mga kakaubanan sa trabaho. Hi! Hello dia, Sister Maria Lynn. Dalay ko na tumboy nga Dios nga kanunay ragyod nga ana ang kusog kalikon kadasig sa pagpangalaga bisan Amen. unsay moabot na to nga mga pagsulay atong hinumduman nga giubananta sa tumboy nga Dios. Kay hapit na siya mo balik. Atong i-shout out daw akong igsuon day sila Yes, Crispin Plando. Mutra day. Yes, is Oh, watching. galanog-lanog ron sa Mutra day. Amen. Ilaron gi-play sa speaker. Gi-tune in sa speaker. Salamat sa Ginoo nga nagyoy nagamit nga speaker nga ang atong tingog sa atong buhi nga Dios nga madunggan sa atong mga kaigsuonan nga nasa Mutra. Salamat sa Ginoo. Yes, salamat sa Ginoo. Ayaw mo kalimot mga igsoon sa pag-share sa maong live FB streaming aron dagan nga maminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Sa atong programa nga ang pulong mo Kinabuhi ko. So wala Amen. dyan laing maghatag og kinabuhi na to mga igsoon. Ang pulong lamang sa Dios mga igsoon. So uban pud sa atong kaigsuonan diha sa napatay usa ka igsoon no, si Joshua Alianic is watching. Ingon siya, amen. Salamat sa Ginoo dong sa paghatag nimo og panahon sa pulong sa Ginoo no. Amen. Nang stay put ra mo until mahuman ni nato kay nice kayo ni siya nga topic nga ipadayag sa atong buhi nga Dios unya among hangyoon ang tanan nga ato ra gyud ning i-share mga igsoon. Unya
Si Nardix Fernandez is watching. Si Nardo sa ato ang sa dito sa Lower South Hills. Makugihon day nga mo tabang sa Dagyaw. Kaayo nga Mugihan. atong igsuon atong silingan dito sa Lower South Hills. Kauban siyang Salamat sa asawa ni Ginoo, sa no? Isipin Cordero. Amen. Padinasigon Fernandez family. Oh, nya mo palayo sa mga buluhaton para sa tumbuhi nga Dios. So, salamat sa Ginoo no nga ang atong mga kaigsuonan kung unsa nga kadasig ang gibutang sa Ginoo sa itong mga kinabuhi. Maupod ang kadasig nga naa kanila karon. Amen. Crisel, atong Yes, pakpakan ng atong pakpakan Ginoo. na tumbuhi nga Dios. Labi na karon nga murag ubay-ubay gid taron no mga igsuon. Oh, salamat sa Ginoo. Yes, so are you ready for the word of God? Kinsa may andam na ka sis Yes, Crisel? amen. Nagpanikad na gyud day. Kami excited na po mi no. Excited na kaayo Yes. nga mo paambit sa pulong sa tumboy nga Dios. Dili gyud nato ni pugong-pugungan mga igsuon. Nya dasigon ko kamong tanan nga kung naay mga pulong nga nakaumol sa tong mga kasing-kasing nga inyong ipaambit, ayaw mo pagkataha sa pagpaambit mga igsoon. Ipaambit na ninyo kay ato na tagapagtagad aron daghan nga mga kaigsuonan nga makadungog sa pulong sa tumboy nga Dios. Basig gidasig mo karon diha sa Holy Spirit nga mo paambit og pulong or mga kadaugan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kay nindot kay napaminaon day nga kanang mga kadaugan, mga pulong sa tumboy nga Dios Yes. makahatag nagkadasig sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So amen. So wala na tay Amen. mga request no? Wala na, so magsugod ta may igsuon kay nasayod ko Sige. ang tanan andam na. No, andam na ka. Comment lang mo, heart lang mo diha may igsuon. Oh, heart. Yes. So, ako excited na sad ko ana sis Crisel kay nindot di naamang kay yun tayong mga pagantos isip usa ka Kristohanon. Amen. Given man na sa ato ang kinabuhi, apanindot lang jud kaayo karon kay ato ginang ma-brought up, ato nang matuki. Sige sugod ta sis Crisel. Sige, arita, ang kabaga sa guna day. Maayong ako igsuon, maayong gabi mga ate, gimingaw sad ko din yung duha, nagpanihapon meron sa kuya nako while nagtuyok ang washing machine. Shout out daw si Kuya GR ate. Hello. Salamat sa Ginoo, ako mga mangho diha sa Cavite. Kanang Lord willing jud magkita, mag-abot ra gid ninyo no kay sa pagkakaron kanang liso jud ang biyahe man kay eroplano ba. Nga pa siguro. Nya kuara baron day no kanang Napay naay. mga- Speaking sa airplane day ba naman day toy C-130 nga na-crash no. Ato tong iampo niya sis Crisel Ato to iampo mga family nga kanang nawagtangan og minahal sa kinabuhi niya. nya. John Abraham Mirano ingon siya kinsa man ang anak si Jackie Abendan. So anak ni siya ni Ate Waning Sister Dignos. Waning Dignos. Yes, John Abraham Mirano. Anak ni siya ni Ate Waning. Naa siya karon sa Japan. Usa po ni siya Ibaraki. usa po ni siya nga gigamit sa atong buhi nga Dios nga kanang nagpaluyo sa mga buluhaton. Wala nagpatalikod. Yes, atong pakpakan ng Nagpaluyo. Ginoo, my God. Sa iyang amen. kinabuhi. So karon siya nag-watch pod siya karon bro John. Napoleon Romano ding lasa mayong gabi. Asaman. Magandang gabi. Yes. Hello, long time no see. Long time no hear. Unsa ba? So, Napoleon Romano ding lasa asa man sa Cavite mga sis. Kanang i-comment ko no Nancy unsa to yung ano yung address? Day, dapat magsalita Murag, tayo ng Tagalog. Murag, ano Day. yun? Murag, ano to? Ano sa Dasmariñas? Okay. Murag Dasma siguro. Dili ko sure, Brad Napoleon. maganda. Comment ra na akong manghud karon. Magandang gabi sa lahat nga nanonood, mga Tagalog, mga Bisaya. Mayong gabi Yes. Okay. Sige, arin na ta sa ato ang pinakakulbahinam nga mga bahin sa atong programa. Ang programa sa atong buhi nga Dios nga ang pulong mo kinabuhi ko. So, ang pag-antos sa mga matarong. So, atong text mga igsoon nasa Marcos 14:35, ipadayo na lang nato sa 36. Yes, so akong basahon Marcos 14:35. Sige, ang namoy mga Bible diha magsuon atong dunganan sa pagbasa no. Marcos 14:35 hantod sa 36. Ingon siya ang pulong sa Ginoo magsuon nagingon, mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga kun mahimo ilikay siya sa takna sa pagantos. 36 mingon siya, amahan
ko, mahimo mo ang tanan. Kuhaa kining kupag gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kundili ang imo. Amen. Salamat. Amen. Sa Dalay ko na tumboy nga Dios no nga mga igsuon nga dunagyoy ka ng mga pag-antos. Kung atong latawon sa text day ba, ang gihisgutan ani day si Jesus. Si Kristo gyud ang atong makita bitaw nga kanang good example nga matarong nga nag-antos siya. So dili bot ipasabot mga igsoon nga kita natas Ginoo nya dili na lang ta mag-antos sa sa mga matarong dili kaagi og mga pag-antos. Yes. So kinahanglan sa diay kitang mga matarong musinati gyud tag mga pag-antos. Amen. Oh, kay kung imo taon day ba sa una day sa dili pa ta Kristohano nag-antos gihapon ta. Yes. Karon nga Kristohanon ta matarong ta nag-antos lang gihapon. Apan ang atong pag-antos, nasayod ta nga naa ni siya ganti. Amen. Yes. So ang nakanindot ani ang mga pag-antos sa mga matarong. Yes. Mo na nga dasigo na to ang uban nga namang gyud moingon day nga dili mo ingon day ba nga kanang kakuan ka day nga nangalagad kus Ginoo nya nang matarong nagtarong nga hinon ko nag-antos gihapon ko. So dili na siya kalikayan nga naa dyan mga inana nga kanang kuan na ang ilaha man ang perception sa kuan ba pagpangalagad nga kanang once day mga lagad ang tao di ay abi man og kanang dili na moagi og kalisod kay ina naman ang Ginoo niya matinud-ano ng Ginoo pero karon mga igsoon ang pulo nga pagatukyon sa tong igsoon no magsulti gyud sa kamatuoran. Nani mga pangutana day. Yes. Nganong ang mahigugmaong Dios makatugot man nga magpadayon ang pag-antos ug ang dautan. Nganong mahitabo man ang dautan ngadto sa tawong mga buutan, di ba? Ay mong paminawon ba nga ngano di ay nga mahitabo man nga ang kadaot ngadto sa mga taong mga buutan. So imong lang taon ba nga buutan na biya mga panultihon sa kalibutan na nay buutan kay basta mga buutan dali ra kuno kuha. Nya moingon na lang sila nga di na lang ta magbinutan kaya dugay ta mo gamot ta diri sa kalibutan. Nagit basta wala masayod sa pulong day ba? Nagi mga nana kamao ditong gikuha to sig sayo kay buutan man. Unya, hain man di ay. Usay ba makapangutan na nga hain man di ang Dios kung adunay mga kadautan nga mahitabo. No, mo ingon day ba asam din Ginoon. Mo siguro nang ningon day nga natutulog ba ang Dios? So kanta na siya mga igsoon apan dili na tinuod ha. Wa gyud na matugang Ginoo. Natutulog. Nganom sa nang naay mga ngay ka ng mga kwanday no nga natutulog ba ang Dios ba? So ang Ginoo may suon katong kanta ganiha bisan asa kumuadto. Sa ato pa ang Ginoo gyud may suon. Andam nagmata gyud na Nagsigara gyud na yung mata kanunay nato. Nagtanaw ra gyud na sa iyang mga katawhan. Wala gyud na siya pahuway may suon. Nagatiman nato. Unya day una pa ta mo tubagan ang mga pangutanaha day ari una ta sa unsa ang mga hinungdan sa mga gigikanan sa mga pag-antos. Unsa man jay mga hinungdan mga igsoon. So ang una mga igsoon ang hinungdan yun kaning mga kagubot. Una gyud mga igsoon ang hinungdan sa mga pag-antos kaning kagubot. Unsang klaseng mga kagubot? Kagubot labi na ang una gyud kaning kinaiya gyud mga igsoon. Kay diha sa kinaiya anaa dinha ang mga tinanawan. Yes. Yes, ang mga tinanawan day. Unsa man day example sa tinanawan nganong magkagubot man tungod lang sa tinanawan. Namagoy mga tinanawan nga pinanana ba? Nay pinasigas-sigas mata, nay mga kanang nay mga snab-snab. So mao na siya hinungdan nga usay magkagubot. Kana bang mga kanang mga killer eyes? Killer looks? Killer eyes. Hindi ta ka mauani day. Unsa na mga panultihon sa una nakalimot naman ko dayoy. Basta kanang dugay-dugay. So mga tinanawan nga kanang kuan nga negatibo nga tinanawan. Nay nitubag ba nga tinanawan kuno nga pinalibat-libat kanang mga ana-ana ba? Sana so na pag snap day di garboso nga tinanawan. Nya naara ba na nasa panultihon nga ang garboso gikasilagan sa Ginoo. Kanang garboso nga tinanawan. So mao nay tinubdan usahay sa kagubot. Kay magkagubot man mag-away tungod ana nya ikaduha sa kinaiya day kaning mga linihukan. Kaning mga panglihok-lihok nato ba daghang hilasan, daghang samukan, daghang mairita. So mga igsoon duna hinungdan sa day na siyas mga pag-antos kay tungod sa mga linihukan makakita kag away. Kung adto kas kalibutan maglaglaag ka sa imong mga panglihok-lihok,
pwede ka kitag sumbagay kay ngano man hambugiro man pariglahan sa unahan. Mauna, labay na karon sa mga kabatanunan kay youth edition pud biya ni mga igsoon nya kami mga apil youth ang mga pud baya youth, mi. ani. Oh, mao na siya mga igsoon kaning mga linihukan. Mao na mga watch out gid mo mga youth sa dabi na mga kabatanunan nga mga kalalakinan nga dili gyud pwede kaning mga lihukan nga mga kilas kay tanan. Magtan-aw ta day ba kaning nakatan-aw ra jud ko sa una ba nga maglakaw sa daan ba magsaysayaw. Naragay mga inunana kanang ultimo Na gyud na sa mga batanon Oh, kanang mga magkiat sila. Magkiat kanang which is normal mag-TikTok. pod. Oh, unya day naman say samuka na day hilasan mo sa maglantaw day. Unya mao sa na hinungdan nga pariglahan sa unahan nga mag-antos ta. Kay ngano man igo na tagkumo diri no. Hiwi na tong naong wa na. Di na taganahan mo gawas. Kay na black eye na. Amen. Mao Yeah. gyud sakto Oh. gyud si Crisel. No, nya. Dili sa kay mga batanon day. Otro sa ding mga dagko day. Nasa di mga tiguang day nga magkuan sad kanang kiat sad kay naong ba nanubras ang kiat ba. So bantayan sa na nato mga igsoon kay mo sa na hinungdan sa mga pag-antos. Amen. Unya ang under sa kagubot day napugyud ang mga sinultihan. Oh, unsa man example mga Mga sinultihan, pinulungan, mga bati. Oh, kanang sobra nga komedya. Yes. Oh, nanubra nga komedya, below the belt na siya mga igsoon. So mao na hinungdan sa mapag-antos tungod sa kagubot. Kay makahatag man sad na siya kagubot labi nang dunay dili ka-relate sa kanang bugal-bugal day ba kanang yaga-yaga, kanang dili siya makasakay dayon sa mga kanang pasiaw ba. Nay mga pasiaw even nato mga Kristohanon magmatngon ta sa mga atong mga pasiaw kay dili na nato kalikayan nga dunay tao nga dili ka-relate og mga pasiaw. So mao nay mga hinungdan nga dunay mga kagubot nga mahitabo. Unya under ana day kanasang nagkalain-lain nga mga panghuna-huna. So dili ta parehas og hunahuna tanan mga igsoon. Dunay gusto ang usa, dunay say gustong usa. Even manggali siguro namo kitang duha ron day. Dunay kay gusto, dunay koy gusto. Yes, dunay kay kay gustong unique man ta. matuman. Unique pa nga tagsa- ginimo sa tagsa. Ginoo. Oh, nya kung dili ta magkasinabot ana mga igsoon, usa na kahinungdan nga dunay mga kagubot. So dalay ko na tubig nga Dios nga mao ni siya day. Ikaduha day nga mga hinungdan nga gigikanan sa mga pag-antos kaning mga balatian. So dili jud lali mga igsoon kung aduna kay pamation nga mga balatian no kay ngano man di man ta makatarong og panglihok-lihok kanang samok kayo sa atoa ba kanang mag-antos ta kanang natay balatian day natay kanang sakit nga pamantion ato lang jud ni example kung arthritis day. Yes, magsakit ra gyud ni atong tuhod, mura nagdi na ta kalihok, manakit na natanan kung masakit atong ipon. Ako gali sakit-sakit. Di ba gamay-gamay ra gyud ang ipon pero kaya niyang paluyahon tanan natong lawas. Oh, amen. Oh, mao Mao na. Kani jung nay balatian nya. Mao nay kagikanan sa mga pag-antos niya. Speaking sa balatian day, subo kay pamalandongon day nga duna gyud tay igsoon karon nga nag-suffer gyud sa balatian. Yes, so No. ato ra nang dadon sa Oh, dili sad gyud ba nga ingon ba nga ang mga kuan ray makasinati og balatian, kaning mga tawra nga mga dautan nya ang matarong wala nalay apil. So buti pasabot ang mga matarong makasinati sad og mga pag-antos. Sama sad sa mga balatian. So mao na siya nataigson karon si sister niya ato nang dadon sa pag-ampo kay nag-suffer ron siya sa balatian nga high blood. Half body niya kuan jud siya kanang patay gyud yung half body. Ato nang dadon sa pag-ampo Yes, Igsoon. ato na yung ampo, Katong mga partner igsoon. nako sa live ini ka Wednesday niya ni balin na yung Friday. So dadon na nato kanang traidor kayo nga balatian day ba kay ngano wala so gyud ni magamping gyud ta sa ato ang lawas kay templo man ni sa Ginoo no kung ato Amen. ning mayamaan mga igsoon makaani gyud ta unsa to Oh, mga sa mga atong lawas maani sa nato. Oh. So ato ning ampingan. Kung ato lang taon day, ang mga dautan o mga matarong nakasinati gyud ini Yes. ani nga mga balatian, mga sakit di gyud ta kapadayon, mag-antos gyud ta. Una ha, magsakit ta, usa ikaduha, mag-antos ta, mangita tag para palitambal. Ngita tag pangwarta, unya, unsa man nato pag pangwarta o wala tay naay gasakit nato. Nya, usa sa day ang kanig yung financial day kung natay balatian mag-antos gyud ta pag provide sa atong mga panginahanglan mo na nga amen. mga igsoon ato na mag-ampo gyud ta kay wala joy best doctor nato kun dili ang atong Ginoo. Amen. Nya labaw sa tanan ampingan sa gyud nato atong lawas. Unya ikatulo day
kaning mga katalagman. Yes, So, trahedya. trahedya kaning nasad mga trahedya kaning even ang mga matarong walay gipili gyud ba? Mga matarong og mga dautan mag-suffer gyud sa mga trahedya. Sama karon unsa may mga katalagman karon day. Yes, linog, bagyo. Karong pandemic. Sunog, pandemic. So daghan mag-suffer gyud tang tanan mga igsoon kay walay gipili dinha matarong og mga daotan. Pero bulahan ang mga matarong kay dunay giya atong buhi nga Dios. Ato nang hisgutan ngadto sa unahan. So mao ni siya day ang upat ka mga gigikanan nganong mag-antos ang tao. Mao ni una kagubot, mga kinaiya, mga tinanawan, dias kinaiya na diha ang tinanawan, linihukan, mga sinultihan, mga nagkalanglaing, mga hunahuna, Amen. ari sa tas balatian, mag-antos gihapon ang tao. Ikaapat, kaning katalagman, trahedya, kini mao mga hinungdan sa mga pag-antos, matarong og dili matarong mga daotan. Makasinati gyud tang tanan kay daan na ni sa unang panahon sa wala pa mosulod ang sala wala ra gyud tay problema day. Perpekto gyud ang gibuhat sa Ginoo nga kalibutan. Kay sama gud sa iyang dagway. Sa dihang misupil ang tao, nagpakasala ang tao, nisupak sa tong Ginoo, mao na kita na igo ta sa tunglo. Mao na nga kaning mga problema karon, mga pag-antos, given na ni siya. Gihatag naa na gyud ni siya. Ato na gyud ni masinatian. Dili na gyud ta moingon nga mulikay ko day kay di ko ganahan ana. Oy kinsa goy ganahan mag-atubang og mga pag-antos. Kanang balatian ganahan kaya taana di oy. Kakapoy anang natay antuson kaning sakit sa kong ipon. Kakapoy biyani oy, pwede lang ni ibton dayon ay, wag tang sakit. Alawan sa gay ko dayoy. Oy, mo na mga igsoon nga anaa gyud ni siya. Mabutan man, matarong man og mga dautan, parihas ra nga makasinati. Pero nindot kaayo ni kay nay nag-antos atong Ginoong Hesus gipakita nga ehemplo siya nga usaon sa matarong nga makalahutay diha sa mga pag-antos. Amen. So arita sa kuan kaning rason nganong mag-antos og unsay angay natong buhaton. So na mga pamaagi nga gihatag ang Ginoo. So nindot kaayo day na kanang kuan ba rason nganong mag-antos. Una gyud mga igsoon nganong mag-antos ang katawhan. So ganiha si Crisel atong ikuan mga hinungdan to ganiha. Mga hinungdan. So karon rason. Okay, sige padayon ta mga igsoon. So dunay mga rason nganong mag-antos ta. Ang una gyud mga igsoon tungod sa sala. Kung imong lantahon day, diha sa sinugdanan pa lang sa kalibutan, mao na siya'y mga rason nga kanang nagpakasala ang mga tao ba. Mao na nga dunagyoy mga pag-antos sa mga kagikanan sa una ba nga nagpakasala sila, nisupil sila sa Ginoo mao na nga ang tanang tawo nakasala. Sumala sa Roma 5:12. So akong basahon maigsuon no. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Amen. So nakasala man ang tanang tawo. Unya unsa may angay natong buhaton ani? Nagkasala ang tanang tao. So ang angay natong buhaton mga igsuon, no? Kay ato man jud ning gisikit day murag atong giatbang ba rason nga makasala ta nya unsay angay natong buhaton. Amen. So ang angay natong buhaton mga igsuon kinahanglan nga suklan nato ang mga dautan. Unsa man mga dautang pamatasan. Di ba usa na siya sa rason nga mag-antos ta kaning batasan. Usa man day ang batasan sa tao day. Mga tawhanong kinaiya kanang nasa Galasya 5:19. Amen. Unya unsa pa gyud mga binuhatan. Mao na mga binuhatan. Sukla na nato mga igsuon kaning tawhanon mo suol gali niya to pagkatawhanon nga maoy makadaldal nato nga kita makasala kaptigo ta nga musukol ani. Unsaon man nato pagsukol. So sa ato pagsukol ana day kanunay nga pagsalig sa grasya sa Dios. So pagsalig sa Ginoo. Sa grasya sa kinsa may grasya? Kinsa may grasya si Jesus. Kanunay ta nga mosalig niya. Amen.
So musalig ta sa grasya sa Dios. Nya ang iyang unsa man iyang tabang. Yes. Atong pangayoon nga kita tabangan ta kay dili biya ta makatangtang ani atong kanijud atong batasan dili gyud Wala. dali na to. Sumalagod sa una Sis Crisel nga kapila man gud na nga kanang sa una pa nga mga dagkong simbahan no kay gikan man gyud ta didto. Kasuway ra man gyud ta ana nga kanang murag musugid ta sa tong sala sa tao rasad ba. Sa mga nakarelate lang unya mabago ra ta og pila ka adlaw semana nya sunod bulan balik na sad. So mo ginay timailhan mga igsuon nga kung dili na nimo masugid nga to sa Ginoo nya maghinulsol ka magbalik-balik ra jud ka ana nga klase sala. Ato jud nang kanon ba kanang pagpatabang gyud ta sa Ginoo. Tabang gyud sa Ginoo nga mabag-o ta. Mangayo ta og giya niya sa matag kanang adlaw gyud ba nga giyahan ta kanang inigmata bitaw na koy nakwando day ba nga kanang prayer gyud ba nga sa pagbangon lang nato giyahan ta sa Ginoo nga dili gyud ta makasala. Mo bitaw nang naa sa kanang our Father kanang nasa amahan namo nga pagampo nga ayaw kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwas sa kami. So naa gyud na apil gyud na sa prayer nga kanang atong kinabuhi dili gyud ta makuan matugyan sa panulay dili gyud ta kana bitong mahisalaag panalipdan gyud ta sa Ginoo. Mo ginay deklarasyon every day sa atong kinabuhi. Amen. Kristohanon. Naman koy mga kuanday ka ng mga tentasyon ba dili gyud nato naaraman na. Sumala bitaw sa unang Korinto 10:13. Atong basahon mga igsoon. Unang Korinto 10:13. So nagingon diri no ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan kay ang Dios motuman gayud sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Amen. Ato pakpakan natong buhi nga Dios. Sumao din ni siya day ang angay natong buhaton. So dili tatagaan sa Ginoo og mga tentasyon nga dili na to madaog. Dili na to makaya. Mana nga ang una ding pamaagi day ato jud nang itugyan. Isalig na to sa Ginoo. Iampo na to. Inigmata na to sa buntag. Mingon day unta nga Lord, ayaw taon ko sugdi og tentasyon karong buntaga kay buntag pa lang sayo do na nay magsamok-samok. Paglungagog ka noon, inigingog lungag ba? Kapuya sad mama oy, way may bugas lungagon good. Ay wadi. Sa photo na kay wadi bugas. Pero joke na mga igsoon. Kisa makarelate lang anak, kisa may nakarelate mi nga way bugas lungagon. Nya ayay unsaon na lang ni. Nya sa photo na din tentasyon na kay wala bugas. Pero Sis Crisel ang tentasyon Sis Crisel gikan jud na siya sa yawa. Dili na gikan sa Ginoo. Dili na gikan. So mo bitaw na ang gingon sa Santiago nga kun ang usa ka tawo tintalon dili gid siya angay moingon nga kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, ug dili sad siya motintal kang bisan kinsa. Amen. So buhat jud na sa daotan ang buhat tentasyon. Amen. Mao na nga iampo gyud na nato nga dita duulon og daotan. Dita duulon sa prinsipe sa kalibutan. Prinsipe sa kalibutan. Unya, ari na sa ta sa ikaduha day. Ang una day tungod sa sala mag-antos ta. Nya nay mga bamuhaton. So mao tay buhaton no. So ikaduha tungod sa resulta sa binuhatan. Yes. So what you sow is what you reap. Mo ba na ang English? Kung sa imong gitanom mo sa dimong gipugas. Resulta sa binuhatan. Resulta sa binuhatan. Murag gikatawa lagi ka sa kong English Sis Crisel. Murag matong nagtudwa. Murag nagtudwali what you sow is what you reap. So kung ka na lang mo diha kay bisayaw na lang nato dayoy. Para manggid mi diri oy. So usay gitanom mo'y anihon. Yes. Sa Galatia 6:7. Okay. So biblical gid siya day no. Gitataw gyud ba? Lisod sa kaayo Sis Crisel kung magtanom tag santol niya mamunga og mangga. So wala gyud magtanom og santol mamungag mangga. Magtanom kag mais mamungag humay. Kuyawa no. So mo na nga kung magtanom kag dautan mamunga sa jud na og dautan. So asa to Sis Crisel na to makita? Galatia 6:7. Galatia 6:7. So nagingon diri no nga ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Amen. Ato pakpakan so nindot kaayo maigsuon. So sige pugas mo sa anihon. Nya di ta kalimbong nga ato. Narabay pa maagi karon day nga sumpayan ang tanom og kuanday.
Punuan sa mangga, sumpayan o punuan sa santol. Unsay pamaag, unsa gali Sana na siya? nga pagtanom? Drafting? Naambot lang. So, di mas ako mananom, murag si akong bana may hilig og mananom. Kitang duha wag gyud tay alam magana. Wala kita nano ka Basta muna. murag na siya ting sa katapusan. Murag ting dayo sa today. Ato lang koan mga viewers murag kay bawa ni sila na atay viewer diri no si kanang Ate Aida Sumalpong Paran murag nani siya idea ng mga tanom-tanom. So, mo na may son, kung makalimbong ta sa tao no kanang naara man gyud mga tao nga limbungan na but we claim my son nga wala na diri nato naara man Amen. gyud tao kinaiya sa una ra to. Sa una ra to nga kanang bangil-bangilan ang mga timbangan. Ayay day. Oh. Mubangil-bangil sa timbahan labi na kanang mamalitay og mga puthaw nya kanang mamangil ra gid na sila sa timbangan kay para bugat kaayo katawang si Criselo. Di ko makatawa day nga agi man ako sa unang panahon. Oy Mo mga bitaw. igsoon, sa una ra to. Namo koy nainumduman gud ikaw na ito. Na day no, ni ani ra gyud kog bati day liman kag nagbangil-bangil ko day pagabot sunahan gigaba-gabaan ra gyud ko. So moto, ayaw mo kumpiyansa na mamalitay og mga butawa kay kanang kuan na ra gyud na ninyo mga timbangan. Dili wala man na to gi-generalize no kay kanang Nara may pinaghugutan. mga Dios non og kanang kinaiya gyud no pero naagi mga yawan noon. Pero ako kada akong tapa Dios non na ron. Uy, So, mao na itong nahinumdum ko kay ikaw na ito. Ayay. Sa una ra to may son kana. Wa pa siya kuan ba na so mao gyud na nga makatestimony mi kay nakasuway. Di magutayngon nga maingon nagyud ba ang istorya gyud tag bakak diri. Tinuod man gyud na mga igsoon nga kisa man jud makaagi ba sa wala pa tas Ginoo, wala pa ta giluwas diyang dapita, daghan man gyud kay tag mga pamuhaton ba nga. Daghan kayo. Mga ilad-ilad ba? Mau resulta ra gyud og kanang di maayo, di ba? Resulta ra gyud og kanang managingon sa kalibutan gaba miris. Gaba maris. Kana bang bisag unsaon na tog kamas ba? Kanya ang resulta pobre lang gyapon. May bongka dako na kay kag kita kay dako na kay kag naginan siya sa imong timbang niya. Sa unahan kanang naragi manguani mo nga imong kwarta nga gigunitan mahanaw ra sa mahanaw sa dali ra kayo kasayon. So mao gyud na maigsoon. Mga murag kanang words nga kanang atong kuanan ba nga mag-visit. So, mo na may son, mo nang makasulti mi ana. Mabitaw nga kanang kita karon may son mga bag-o na gitang mga binuhat. Amen. Dito naman tagikan. So, dili na ta mo balik ato. So wala na. Dili na tam balik ato si Crisel. Nya nagkuan na mao na siya diha day nga resulta gyud nagdili maayo. Mo resulta gyud nagpag-antos. Kay mas labaw pa unya ang atong naiantos kaysa gamay ra kay katidaday. Namangil ra kag sa kakilo. Karon ang resulta ron gikawatan sa kasaunahan o kanang 5 ka kilo. Napay labaw nga limbong. Napay mas nabaw ka limbungan. Ingon ba? Maro de kay kastanan ha, bebe. Ang marunungan sad. Mo na mga isuon nga. Luoy jud kayo ang mga tao no kay kana bitang maingon ra ka ba? Iyahay ra jud pa marunungay sa kalibutan. Labi na kuno karong kalibutan nga lisod kayo. Mo na di padiskarte ay lang jud kayo. Mo na nga makapalit ra gyud tagpan nga kanang isang kagat hangin lahat. Dako Abi ko kita ra naasa day. Dako kayo ang paano niya ikagat na to perti manghangina kasudlan magsinsiyo. Kasuway sa kuana day kana eskwela ko sa una day ba. Nay puso day ba. Gutom lagi kayong tao, gutom kay ta. Eskwela nya daghan ra kay tagkaon puso ba gipagtagak ang uban. Nating suon ni comment si Criselo. Ani abindan. Ha igo masad ko ani. Dagan ka rinit Dagan ta ani na nga igo. Ana tiwaning dignos. Hoy igo mi ana ha sa una pa na wala na naturon. Dagan day ta. Hoy sanang dito man tagikan sa una kay ako wala lagi ko nanimbang og kanang mga puthaw pero naman sa koy mga ilad-ilad sa una si Crisel. Mo na nga sa una luoy kayo tong manindag mangga sa eskwelahan kay kanang magpalit kog mangga nya akong kwarta akong ihatag dos nya akong puniton mga mangga dako. Dako nya resulta day maganto sa kitag tiyan may ano marisi. Tag 5 on akong puniton. Mo na may sono ba atong kinabuhi sa una gyud no lingaw
ra kay Linaw. tama. Linaw. Malinaw tama Nya. huna-huna pero katubangan sa Ginoo may igsoon di gyud to dulumtanan gyud to sa Ginoo. Amen. Nya kita naman ta karon, nakaibaw naman ta karon mo na nga. Dalay ko na tong buhi nga Dios nga kata gimatarong ta sa Ginoo. Nya makalikay na ta anaw mga buhata. Aron dili ta mag-antos. Amen. Nya resulta nasa day nga mo resulta day kaning pag-antos day kani bitawng resulta nimo sa imong pagpili ba? Kana bang tungod sa kaikog ba? Mo resulta sa ni siya pag-antos sama ka nang nakayamo pakuyogon ka adto ta nadto na. Magkuanta adto tas ka nang sama bitaw sa testimony ni Pastor Day nga mo adto ra sila ka ng kasino. Oh. Kay tungod ka na narbaho siya. Oh, unya paduwaon siya. Oh. Nya mapugos na lang siya og buhat. Mapugos niya. Nasa ko'y nakita day, labisad ka ng kanibitang pag-inom-inom day. Kanang bisag di ka mainom ba, tungod bitaw nga, tagayan lang jud ba kay, maikog lagi kay amo. Depende yun na sa imong pagpili, bitaw nga, mag-antos ka ba? Kay nga no, di ka hinginom, niya tagaan ka imnonon, o imo na tagay ta, usa lang. Usa ra lagi. Sus karon kay ni tanlas man, sige punigusa, duha na lang. So mo na diha jud na magsugod ang pagubog-hubog sa gamay. Oh, sa gamay. Unya, ni tanlas man. Unya, karon day kay driver man di ay. Unya, ni resulta man kay nalibat man ni drive. Ang resulta na bangga man day. Ang imbes kay moingon ka ba? Wa man jud day, majud ako mainom. Tanawa na bangga, tanawa na bungi ang sakyanan. Nag-antos na kay unsaon naman niya pagpa iya pa man ang ipa shop. Dako kay beranan, ang uban day, mo resulta pa jud kamatayon. So mo na nga di kita magkuan ana, dili kita mo bitaw na magpahiyon, mo bitaw nang giingon da sa Roma 12:2 nga dili gyud ta magpahiyon aning kadautan sa kalibutan. Kita nga mga Kristohanon, masagol ta sa mga dili magtotoo. Ayaw gyud tuguti nga madala ka, no? Kay ngano inana bugnaw ka ayo mingon usara bitaw kada man dili ra man ni makahubog kay usara man unya maganahan naman ka kay mura man uhaw bitaw sa kuha pa kulain bi kanang kaikog nimo ba kanang barkada sad mo kinaikog kani sabi mga batanon ato sa nisgutan bi kay daghan ba kay mga batanon karon gatanaw mga batanon ay mga galgal ba kan mo ana ba nga bro tistingge bro sigarilyo do. Bro, lami kay nistanan ka nang makawagtang sa kalaay. Makawala sa luod. Makawa sa luod. So, tagaan kag sigarilyo niya. Mingon siya ka, dili lagi ko bro. Di ko kay sabaan ko ako papa o mama. Mabunalan ko. Nya kay unsaon man. Kay kanang, kay dalda lagi kayo niya. Maikog ka. Basta di na ni mo tistingan ron. Awa lagi karon unahan lagi bantay na jud kanako unya kinaikog mao sa nay resulta nga mag-antos ta tungod sa kaikog sige na lang oy kay di masako ninyo amigahon ka ha sige mo apil na lang ka bisag dili angayan yes so mo na nga atong pilion ang atong mga friends circle of friends nato kinahanglan kaila sila sa Ginoo ato nang bantayan mga kuan ha mga youth kinahanglan dili gyud ta ana nga bahalag ka nang kuan maikog ta mas maikog ta sa Ginoo mas mahadlok ta sa Ginoo. So na si Arne Abindan nag-comment siya nakatawa kaayo si mama og papa derite igo kaayo. Kanang amo ra gining nahisgotan no kay nagisgot man gyud tag buhat sa kalibutan. Buhat sa kalibutan. Mo mas guni resulta day nga mag-antos ang sa panahon nga nagisgot og kanang mga ilad-ilad naman jud dayon koy nahinumduman. Kay usa kita no moy anihon. So mao na mga igsoon. Salamat sa Ginoo ba nga kanang karong panahon na wala na taan na. So mo bitaw to giingon ni Ate Wani nga kanang hoy igo mi ana ha sa una pa na wala na naturon. Wala na diba? Kay og atong lantawon karon Sis Crisel lumbaanay pa manglitag ka ng kinsay makauna og hatag, di ba? Amen. Sa una ato pakpakan day. Unsa jud sa una Sis Crisel nga magpahipi-hipi ta para di ta kahatag. Niya karon magpaunanay na og hatag. Ana day. Kay ngano man. Gimatarong sa tumboy nga Dios. Mas bulahan ang naghatag nakasabot naman ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Nya ingon sa day si Crispin Plando. Ayay, igo sad ko da. Wag yun intensyon nga mga igo ta. Kani pagpahinomdom. Sa Ginoo. Ayun, pagpahinomdom dyan is matag-usab ba. Kana sa pagsigarilyo day. Daldal kay tastanan, sige tagana. Pag sigarilyo, resulta day, hubakon. Yes, mga bisyo ba, mga bisyo.
So pili ta og ikauban. Oh, Pili gyud ta kanang ana. dili mo daldal Dili na mga to. gitawag og BI. Unsa man ang BI? Mga bad influence. Oh. Yes, so Unya, naghisgutan ni unsa man day angayan nato nga buhaton. So ingon siya ingon ang pulong sa Ginuday, kinahanglan nga magmaalamon. Yes. Mao na kinahanglan sa atong pagpili, sa atong kuyog-kuyugan, naagyud tay kanang kaalam nga gikan Yes. sa Ginoo. Hala kani akong kuyog, murag di man ni makaayo sa ako murag di ko ganahan ani, di ko mamarkada ani. Nakainomdom ko ani day ba nga pilia ang imong barkada. mao bitaw ng Oh. awit ni Pastor Gideon nga iyang na-compose si Crisel nga pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Di ba? Nindot mig tingog. Bitaw tinuod to mga igsoon nga pilion jud nato atong ikauban kanang dili gyud ta dadon ngadto sa dautan, dili ta dadon sa mga bisyo, dadon ta sa simbahan. Para di ta mag-antos. Para di ta magantos. Oh, kita ra man gyud maghatag pag-antos sa tuko galingon ba kung di ta kantigo makapili. Kung wala tay kanang kaalam nga gikan sa Ginoo bitaw day Yes. nga kanang pulong ba nga sundo nato ba ang gisulti sa pulong sa Ginoo bitaw na kinahanglan jud ta mga igsoon ang magbasa gyud tag Biblia kanang naa gyud tay pagkuha og mga kaalam gikan gyud sa Ginoo bitaw kaalam nga gikan sa Ginoo dili kaalam nga gikan sa kalibutan. Yes. Mao nay atong gikinahanglan para maalamon Kay kadto sa unang abtik atong hunahuna. Mao bitaw tong sa una nga kaalam sa kalibutan gyud to katong abtik nga pagpangilad. Kaalam to nga gihatag sa kalibutan. Mao gyud na angayan nato nga buhaton. Yes. Nga tagaan ta kanunay sa Ginoo og kaalam. Mao na siya nindot kaday no nga mo tanom ta, mo resulta dautan na Yes. siya angay nga buhaton. So vice versa ba murag ayay musuol ni nya kita kay gimatarong man tas Ginoo pinaagi siyang pulong mao na nga kanunay gyud ta nga andam nga nay gitipigan nga pulong sa tong Yes. Ginoo. So ang ikatulo day ang Kristohanon og dili Kristohanon mosinati og mga pag-antos og kalisdanan tungod sa katalagman. Yes, so mga trahedya. Mga kanang katalagman day ba nga buhat ra sa bitaw gikan sa pagpakasala. Unsa man mga katalagman na mga igsoon. Kana bitaw giingon bitaw nga kanang ayaw pamutla ang mga kahoy sa bukid. Kay mao nay resulta nga kita malandslide. Ayaw ninyo patakaglabay. Simple ra kay tanan mga igsoon. Ayaw patakaglabay og sagbot des kilid-kilid kay ang resulta na mubaha. Nakatawa ko ana sa Crisel. Nako na sa koy na hinumduman ana. Ganihan naligo man gyud ta og dagat no. Nakasinati sa tagkataladman. No, nakatawa mi ganiha mga igsoon kay sa among pagpangaligo daghan kayo og kanang mga diapers. Kanang maratol-ratol mi kay puniton man sa mga bata nya mo na mga igsoon nga kanang dili bitaw kanang maglantaw mi sa dapat ang dagat kaliguanan na ma-enjoy ra gyud tag kaligo pero tungod kay naara gyud mga kanang mga tao bitaw nga kanang maingon sa taba nga wala pud sila na disiplina diha dapita ba nga mga hugaw naa na nun sa dagat imbis lingaw kay tag samsam igtunga nato naglokdo na tag diaper. Nagiday. Dagan gyud tag diaper ganiha nakita sa Crisel no. Mga plastic sa dagat, mga sagbot unya. Kisa ko'y magagwanta ng mga igsoon nga mobalik raman nato. Makasinati man gutang tananana o wala na isda kay nangamatay ra gyud. Yes. So naa gyud na nahitabo gyud na nga nangamatay ang mga isda tungod sa mga chemicals nga gipanglabay. Kana bitong binuhatan ra sa tao ba? Binuhatan. Unya kitang tanan patas makasinati tang tanan tungod sa mga binuhatan sa kalibutan sa mga tao. Mao nay usa nga rason nga mag-antos ta binuhatan sa uban. Nga dili unta angay nga atong antos Maagian na to kay matarong ta pero ngano man nga makasinati man gyud ana. So nagyoy mga inun-ana mga igsoon. Dili na to dili gyud ta kaingon nga Ginoo. Ngano man gyud na sila Ginoo nga gahi man na sila ulo. Apil pag gyud ta. Maamong pag gyud ta ana mga buhat sa mga inun-ana. Mo na mga igsoon nga kanang patas gyud ta ba nga kuan bitaw kanang malahig ta ba sa watay labot. Tungod na sa kanang buhat sa mga tao ra pod. Mga tao ra pod. Sama karon day pandemic. Tao ra sa gabuhat pero kitang tanan sa kalibutan gantos.
Salan man na oy nga nanagay karon bag-o gali nga ang di akin hanglan nga ang tanan mabaksinan niya. Ang uban sad ang magpabaksin mahimo sa zombie. Nakoy nakita na gani ha video so kanang mura na nun sulag mahadlok sad sa vaccine kay tungod sa mga kanang pang-post bitaw sa social media unsay mga kanang effect sa vaccine pero naragi na nato maigsuon kay kung mingon ka nga nampoy mo ingon nga kung magpa-vaccine ko abi pa lang wa ko ni salig sa Ginoo. Di ba kanang naragi kanang pangayoag gina sa Ginoo imong desisyon pero ang Ginoo no kanang iya mang ginang saad nga kung mutuman ra gid ta siya mga sugo niya magpailog ta ilikay gyud ta sa mga kasakitan nining kalibutan na. Unsay ang ayan atong buhaton na naday. Kung ato na lang taon sa ikaduhang Pedro 2:8 day. Ikaduhang Pedro, so atong ang kanang ni mga Bible diha no mga igsuon, atong ablihan ikaduhang Pedro 2:8. Ingon niyang pulong diri no. Kaysa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita og nadungog niya ang ilang daotang mga buhat. Busa nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Amen. Amen. Kanang mga buhat, kung imo la taon day, ang mga tawo nga to day kanang nagpakasala gyud ang dito mga sa tao. kanang kuan, dito sa madamay ba? Dito sa kanang unsa galito ilahang Sodoma o Gomora. Mga tao dito, grabe man ilang pagpakasala. Yes, so mao bitaw to hinungdan nga kuan sila gisunog sila didto. Gipaulanan sila og kalayo. Nya sa dihang kanang matarong ang tao daw makitaan sa Ginoo nga matarong ilikay di. Yes. So mao na Luwas siya. silang Lot. Giluwas ta, luwason gyud ta mga matarong mga igsoon. Walay matarong nga gipasagdan sa tumboy nga Dios. Yes. So ilikay tas mga katalagman. Unya kanis unsay angayan natong buhaton? Magampo og musalig kita nga ang Dios mohatag og kadaugan. Amen. Kadaugan sa mga pagpakasala. Yes. So mao jud na mga igsoon. Kanunay gyud nga atong iampo nga kanunay ta madaugon diha sa mga sala sa kalibutan. Amen. 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 Kung imo la taon karon day natay pandemic na sinatian karon day pero walay mga matarong nga gipagutman sa Mao Ginoo. na ang gingon ni David nga kanang karon tigulang na ako kanang naa sa Salmo mga igsoon 37:5 man siguro na atong lantawon. Karon tigulang na ako apan wala ako makakita og tao nga matarong nga gipasagdaan sa Ginoo. Unya kanang nagpakilimos ingon siya diha. So mao gyud na maigsuon nga sa atong kinabuhi karon kung magtarong ra gyud ta atubangan sa Ginoo di gyud ta kanabitang dili gyud ta pasagdaan sa Ginoo. Nya ang ikalima ang ikaapat day unsay kanang rason nganong mag-antos ta tungod na sa yawa buhat sa yawa. Yes. Amen. Mo nang nahitabo ni Job sis Crisel. Mao gyud na ang nahitabo ni Job. Kung atong basahon day daghan ang naulipon sa kalibutan tungod sa buhat sa yawa. Kung atong basaha kuno day sa ikaduhang Korinto 4:4. Ikaduhang Korinto 4:4. 4:4 atong ablihon may suon. So nadiri no dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa dili sila makakita sa kahayag sa maing balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Amen. Tungod na sa pagbuta sa yawa sa kalibutan, mga tao nga gibutaan sa yawa tungod na paghasol. Kung imong lantawon day nay nag-antos day tungod buhat sa yawa day kay nganong mansad gitugot pud sa Ginoo day. Kay dunay mga rason nganong gitugot sa Ginoo aron sad motubo ang atong mga pagtuo. So usa man mga igsuon nga buhat sa imong lantawon ang Lucas day. Lucas 3:11 mga pamaagi sa paghasol sa yawa 18 ka tuig katong ang babae day ba nga gipaantos gud sa yawa dunay gibuhat ang yawa dunay gyud siya mga pagpaantos. Yes, so naa diri katong bakol nga babay nga giayon ni siya diri sa adlaw ipapahulay. So Lucas 3:11 didto may babay usa ni ana sugdan ako sa Gis usa ni ana kaadlaw igpapahulay nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Kung mayroon ta sa sinagoga may son mga pundok. Didto may babay nga giyawaan og tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtiko ko siya og dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya mingon siya sa babay ngano anaayo na ikaw sa imong sakit.
iyang gihikap ang babae og diha-diha nakatuyhad ang babae og gidayeg niya ang Dios. Amen. So, dili sa di ay mga igsoon nga ang rason sad nga ang yawa dili makapanghasol. So mao gyud na mga igsoon nga makanunay gyud tang mainampuon mga igsoon. Na kanunay gyud ta nga kanang dili gyud ta hasulon sa yawa kay gilaliman kag 18 ka tuig ang babae nga gihasol. Oh, unsa man mga example karon mga panahona nga gihasol sa daotang mga espiritu. Nay mga espiritista di ba? Kabantay ka na day kanang Mga gahom-gahom sa kalibutan. Nga Oh. makahatag bitaw ka ng ang uban na mga istorya day nga gihasol sila naganto sila sa tumang kalisod kay doon na day sila yung mga Yes. gahom-gahom nga gipang kuptan mao sa nay usa day nga makahatag og pag-antos sa tao. So nya ato jud nang kuanon mga igsoon kanang ato nang isalig sa Ginoo ba wala na taana wa taana kun sa Amen. na ay mga gahom-gahom diha mga abrakadabra biyain na kanang mga Latin ninyo nga na ayaw na taon mo ana pagmantinil mga igsoon kinahanglan nga mas dako ang atong Ginoo nga makasalig ta kargado magud na dayon ay mga gahom-gahom day kay kaning gahuma mauni ang kanang gahom nga makapanglumay og mga chicks. Naara say gahom Sis Crisel kasuway ko ana sa una nga kanang papel. Papel. Papel nga dili nga sunugon unya ang abo ato mo ipainom sa imuha. Kay maayo kuno ka ana. Napagyud ka ng habak-habak day Sa ba? mga mananambal man na siya mga igsoon. Oo. So kita karon nga isip na sayod na ta sa pulong sa Ginoo nga kanang usa na kabutang nga gikasilagan sa Dios. Kana mga igsoon. kanang mga himag-himag day kanang nakainomdom ra gid kus bukid ba nga nay maghimag unya ang resulta mga igsuno mag-anto sa tumang kalisod. Lisod gyud naglantaw gyud ko ba nga lisod gyud kaayo ang mga tawo nga dunay gahom-gahom. Di magud mo salig sa Ginoo day no nagsalig sa gahom-gahom ba. Nya ang nakapait pa gyud day gamiton pa gyud ang pulong sa Ginoo. Amen. Nya aritas ka nang Kaila man sa na sila Ginoo gud Sis Crisel. naman sagud sila Ginoo. Naasa na sila Ginoo. So mo na nga kanang atoan ng bantayan mga igsoon ang ato ang kinabuhi karon dangop gyud ta sa Ginoo. Dili ta mo dangop sa sa kalibutan. Mo tong pamaagi ganiha nga kinahanglan ang ato ang kinabuhi ato ginang isalig sa Ginoo. Mao gyud na si angay na to. Natoy mga kuana na day nga ibakos na to day. Kinahanglan nga isulob o gamito na to ang hinagiban sa Dios. Yes, Efeso naa na sa 6:18. Efeso. Ato nang basahon sa Crisel nga. Ang isulob na to ang kaluwasan. Mao na siya day angayan jud na natong buhaton mga igsuon para dili ta makasinati og mga pag-antos. Amen. Kay tanawa sa day. So naa siya diri mga igsuon sa Efeso atong lantawon mga igsuon. Efeso 6:17. Ingon siya diri, ug ikalo ninyo ang kaluwasan. Atong sugdon sa 16. Ingon siya nga, dad-a kanunay ang inyong tami nga mao ang inyong pagtuo. Adara. So, diri ta sugod sa kinaunhan jud aron ato ang masabtan no. Masabtan na to. Busa pangandam kamo. Kani atong kinahanglan nga pangandaman. Gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Ang ang kamatuoran mauna ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Ingon nga bakos. Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. So mao gyud na ato ang salipod sa dughan ang atong pagkamatarong unya ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong tami nga mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Amen. So mo na mga igsuon ang hinagiban sa mga Kristohanon. Amen. So nindot kayo nga gimatarong tas Ginoo day kay makalikay tas mga buhat sa mga dautan sa mga pag-antos. Ang nakakuan day kay matarong og dautan day parihas nga makasinati. Pero bulahan ang mga matarong. Yes. So, kay dunay mga pamaagi nga gihatag atong buhi nga Dios. Mo bitaw na day ang pangutana ganina day nganong mahigugmaong Dios mutugot man sa mga pag-antos. So dunay mga rasono nga the given na gyud ay siya ang mga pag-antos. Mubalik ta sa ato ang
sa atong topic ganina day nga nganong do na mga mga pagantos kay gipi na gyud siya. Nananagyud siya sa kalibutan, gumikan sa mga pagpakasala sa mga katawhan. Yes. So, pagpakasala sa mga tao nya sa dihang ang mga tao nasayod sa pulo sa Ginoo, gimatarong siya, makalikay siya sa mga pagantos. Unya ang matarong sa day, dili bote pasabot nga naatas Ginoo nga matarong na ta nga kana bitawng di na lang ta makasinati og mga pagantos. Gani dunay giingon nga dili tatagaan og mga pagantos nga dili na to madaog. Yes. So, ang hatag yun sa Ginoo may igsoon sa ato kanang madaog yun na to. Madaog na to. Kay gipin naman siya. Yes, so naa naman gyud siya. Dalay ko na tong buhi nga Dios. Yes, dalay ko na tong buhi nga Dios, Sis Crisel. Naapog ko'y kuan kanang ipaambit tugot ko ani no. Kanang sige. Kani ato ang topic teksto ganiha nga Marcos 14:35. Akong usbon pagbasa mga igsoon, no, mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta. Aning higayon na mga igsoon si Jesus naa siya sa Getsemane, nagampo si Jesus. Unya ingon siya diri kanang nindot kay ni siya nga kanang outline diri mga igsoon kay aning higayon na ang iyang mga apostoles gipangkapoy na. Gipangkapoy. Nya sa panahon tinuod jud mga igsoon nga ang tao nga kapuyon di naman nakaampo. Mao gyud na. Wa lang taon diri no ingon siya diri miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemane uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. So nindot kayo ang gibuhat ni Jesus no nga papahulayon ra gyud ta niya. So siya man maoy magampo. Unya iyang gipauban kaniya si Pedro, si Santiago ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug balaka. So atong lantawon may igsoon, ang atong Ginoong Hesus aning higayunan naa sa siya kaguol, naa siya kabalaka. Doon na sa siya kabalaka. Yes. Dili lang kay ang mga taong dautan nga way na ay kabalaka day. Kung atong si lantaw Jesus si aning Jesus, higayuna, naa siya kaguol, doon ay naa mga siya kabalaka. Ug mingon siya kanila, dako kaayo ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw. So mo na may igsoon ang atong lantaw no, kanang nakita namang gud sa Ginoo ang mga kasing-kasing nga naa sa iyang mga apostoles. Ug atong lantaw nakita na niya si Pedro nga sa panahon nga gipangutanan niya si Pedro og katulo kanang pag-ingon ni Pedro, grabe baya kay si Pedro diha. Kanang ug atong lantawon nga ingon siya nga kanang bisag asa ka Ginoo mo kuyog ko nimo, di ba? Kanang gigugma gud ti ka maayo bisan pa sa kamatayon mo kuyog ko nimo. So nakita man sa Ginoo nga ang Ginoo man gyud mga igsoon, siya man gyud nakakita sa unahan. So kani nga higayuna ani naa siya kaguol kay ngano nakita man niya nga si Pedro di man gyud na mabuhat ni Pedro. Di ba? Kay nakita pud niya diri nga kanang si Judas mismo sad, mabuhat sa na ni Judas nga, kanang, ikuan siya ba? Ikanang ibaligya siya. Kay, ang Ginoo man ginakita sa tong kasing-kasing. Muna nga, pag abot diri sa 35, kaning atong teksto mga igsoon karon ingon siya nga, mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga kun mahimo ilikay siya sa takna sa pagantos. So gatong lantawon nga rin mga igsoon, dili ra kita ang makasinati og pagantos. Bisan pa si Jesus nga mao gyud ang atong example. Example nga matarong. Set jud og example sa ato ang mga igsoon kay sa ato pang gisgutan ganiha, kitang mga makasasala naa gyud tay anihon. So inana ta kagihigugma sa atong Ginoong Hesus nga sa Ginoo sa Amahan nga iyang padala yang anak kay para dili gyud ta magantos sa unsa man sa tunglo. Magantos man kita sa tunglo kay di ba? Nahimo man tang tinunglo at tubangan sa Ginoo. So bisan pa diha na lang daan sa Genesis atong lantawon gitunglo na kita mga babae. Unsa man ingon ang Ginoo, magsakit mo sa inyong pagpanganak. Di ba? Nya, maingon mo nga, maingon mo nga, di na jud ko musab, kausa na lang. Di ba kisa may nakarilitan nga, ay, sakita, di na jud ko. Di na ko muusab, kausa na lang. Tuig, buntis na sad. Kausa. Kausa na lang. Nakaduhaan, nakatuluan. Nakadusi ka mo. Last na lang yun, pero usa na noon ka-team sa kuan, basketball. Usa ka dusin. So mo na mga igsoon, wala gyud na makak ang pulong sa Ginoo nga. Ingon siya dito sa Genesis, maglisod ka og
panganak, magsabak ka unya maglisod kag pagawas apan mangandoy gihapon ka sa imuhang bana. Daghan bitaw kay dayo ka na kung atulat taon ba, even si Apostol Pablo. Yes. Oh, nga kanang gisakit siya pagayo ba, gaanto siya, gipriso siya. Gipriso siya day, sa dihang gipriso siya, nakagawas man tuod siya, pero gipabantayan gihapon siya sundalo. So naagi ka nang gipangtugot kung ato sa latawon si Job nga Oh, sayang kinabuhi. siya kinabuhi kung Mao bitaw na ganiha ang atong naisgutan sa Crisel Oo nga kanang sige akong balikon maigsuon no. So mao na ang maigsuon nga inana gyud nga si biskan ang ato ang Ginoong Hesus siya gyud ni set og example. Nga tawo nga matarong moagid jud di ay og pagantos. Di ba? So ingon siya diri amahan. Nagsagit siya mga igsuon, hilak siya ni yuko siya ni hapa siya sa yuta. So inana ato makita sa usa ka tawo nga grabe og kaguol, grabe og kabalaka. Di ba? Wa natakahibaw, niligid na daita. Wa natakahibaw nga ako kasuway ko ana maigsuon nga di na to ma-feel ang sakit sa bato, di na to ma-feel ang sakit sa kuan, di na wala na tay arte-arte kung naa na ta sa kaguol kanang kabantay mo anang grabe na jud nga kasakit. Kana bitong mingon ra gyud ta ba nga din anya nako kaya. So naara gyud mga inana nga higayon sa tong kinabuhi. Ingon si Jesus no nga amahan kun mahimo amahan ko, mahimo mo ang tanan. So, iya yung gideclare nga mahimo sa Ginoo ang tanan. Kuhaa kining kupa gikan kanako. Unsa man ang kupa maigsuon? Kupa sa kasakit. Apan dili ang akong pagbuot may matuman. Kun dili ang imong pagbuot. Yes, so. Ag atong lantawon diri mga igsuon, ningon siya nga apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Yes. Kung ang tao manggod nga mo ampo maigsuon sa panahon nga na siya kabalaka, o gimulan taon si Jesus sa panahon nga na siya pagantos, naa siya kabalaka, ni ampo siya. Mo bitaw diba? na siya day. Yes, so maulay na akong ikuan si Crisel nga sa panahon nga nagampo siya, nakita niya nga apan Lord, imo gihapong pagbuot mo yung matuman. Diba? Pero hangyo man ni ato pagampo mo bitaw na enigmatas buntag palang daan. Mao bitaw na angay natong buhaton mga igsoon para di ta makasinatig mga pagantos. Buntag palang gaydaan magampo na ta nga ilikay tas mga pagantos. Yes. So mao bitaw na akong tiwason sa Crisel nga kita mga tao gidasig gyud ta ni Jesus nga magtukaw gyud ta sa atong kinabuhi kay ngano man ug atong lantaw ni sumpay diri sa kaning nga verse mga igsuon sa 37 nibalik si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo. So katong tulo nga iyang gipasunod unta si Pedro, si Santiago ug si Juan nga mao iyang mga suod, mga duol sa iyaha gyud, mo'y mo ampo sad unta, kita usahay gyud tulugon kay testanan. Moingon natong pastor nga magampo ta, magkuan ta, mag prayer brigade taron, mga prayer warriors ta. Magsalig ra gyud ta nga natay pastor, si pastor nay bahala ato mo ampo, okay na. So kami relax ra mi diri. Pero kita day mga igsuon ug atong lantawon diri no ni unsa si Jesus ingon siya unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo ang mga apostolis gipangkapoy nangatog sila si Jesus miingon kang Pedro kay aning higayon na manggod maigsuon perting kapuya na sa mga apostolis kay nadindin sila nga mga isla naglabang-labang nangayo og mga buta mga gipangyawaan unya kanang ug atong lantawon ingon si Jesus mingon kang Pedro, Simon, natulog ka di ay? Dili ka bagayod makahimo pagtukaw bisag usa lamang ka oras. Usara ka oras. Usara ka oras ang gipangayo sa Ginoo. Ingon siya nga, og siya miingon kanila, pagtukaw og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. So mo na mga igsuon nga dili natutugutan atong kinabuhi nga kanang sa given manggod ang mga pagsulay, given jud ang kalisod kay atong lantawon wala man mga igsoon wala na nagisikreto ni Jesus. Iya man ang gipadayag tanan. Kay siya may ni set og example. Mao bitaw na atong basahon ang Deuteronomy 31, ang Deuteronomeo 31 kay nasayod man ang Ginoo nga ang mga tawo nga matarong bisan pa silang Moses, silang Job, tanan silang kanang ug atong lantawon silang Ezekiel, tanan dito haritas nilang mga Pablo, nilang Pedro, kapila sila gidakop, kapila sila gipriso. Unya
gibato si Esteban, gibato hangtod siya namatay. Pero apan atong sa mo bitaw na nga, mingon ta nga ang tao nga matarong dili gyud ta moingon nga, Lord, kanang ingon ka nga kanang kumusunod ko nimo, dili na ni nako makuan, dili na nako masinatian. No, dili na tinuod. Na maka kung kinsay ni sulti ninyo ana, asa na ninyo nadunggan, basa ta sa pulong sa Ginoo. Kay ngano, diha pa lang daan sa Deuteronomy 31. Ingon ang pulong sa Ginoo no, pag maisugon ka mo, be strong and courageous. Ngano man, daghan ta og mga maagian. So kita karon nga mga matarong maigsuon, isip ni sunod ta sa lakang ni Ginoong Hesus, diha pa lang daan sa iyang requirements, Sis Crisel, kanang Lucas 9:23, nga ningon didto nga, ug ang buot nga mosunod kanako, kinahanglan did-an niya ang kaugalingon. Uy, grabiha anang mag-antos ta na maigsuon, ngano man, unsa may naas tong kaugalingon, ako lang daan, maingon, di lang nako ikuan sa lain, sa ako na lang kaugalingon. Unsay naas atong kinabuhi sa atong kaugalingon, mga pangandoy nato, atong mga tinguha, ang atong mga kagustuhan, atong mga pagbuot. Unya, ingon man ang Ginoo, did-i ang inyong kaugalingon. Unya, magpasan ka sa krus matag adlaw. Wala pa gyud giingon matag simana. Wala gyud giingon nga kada tuig ra. Ingon ang pulong sa Ginoo, basahon nato Sis Crisel, Lucas 9:23. Ingon siya nga mag-antos ka, magpasan ka sa krus kada adlaw. Lucas 9:23. Ato ra gining iklaro sa tong mga kaigsuonan no. Ingon diri ang pulong no nga kanang ug mingon siya sa tanan kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siyang kaugalingon. Magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw. So atong lantawon way pahuway kada adlaw. Og magsunod kanako. So maog yun na maigsuon nga dili isayon man nga mga lagad ta, apan grasya lang yun sa Ginoo maigsuon kay kada adlaw sa tong kinabuhi kung muampo ra gyud ta na atay panahon gyud sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Maog yun na siya. Okay, sa panahon nga mo basa ta maigsuon, makita man gud nato ang saad sa Dios. Makita nato nga ninduta day ani no nga kung sa una nga mag-antos ta sa kalibutan, nag-antos man ta ato tungod ra pud nato nga natay mga binuhatan nga mga bati. Kay mao bitaw to kung nagpugas kag hangin, mag-ani ka og bagyo. O kung nagpugas kag bati, mag-ani sad ka og bati. Apan karon dalaygon atong buhi nga Dios maigsuon nga sa atong pag-antos isip usa ka Kristohanon, ang atong anihon ani maigsuon adto ta sa langit. Amen. Ato jud ang panon mga igsuon. Ato pakpakan natin. Ato ta sa langit unya ang nindot pag yun no nga saad sa Ginoo nga ingon siya nga kanang ang atong puy-an didto lunlun nga bulawan. So kung na dito kuno sa langit maigsoon wala nay paghilak, wala nay kasakit. So ang atong kinabuhi nagsige na lang tagdaig sa Ginoo. Mao na lang gid ang ato ang buhaton didto Sis Crisel. So pero niingon dito maigsoon nga sa atong pagsulod sa giyang gingharian, given gyud nga naay mga pagsulay. Amen. Pero mga pagsulay mga igsuon nga kanang madaog na to. Pinaagi sa tabang sa Ginoo. Una na atay mga ato pangayoan nga kanunay ta dunay kadaugan. Yes. So karon nga kanabitong matarong na taagi, matarong na ta sa Ginoo, pinaagi siyang grasya, nahimo na tang matarong sa nga tubangan maigsuon. Unya na atay mga kalisdanan nga kanang nasinatian karon sa atong kinabuhi. Moingon ra gyud ta ba nga kanang bitong saad jud diha sa gipadayag maigsuon. Akong basahon na kay kanang ako favorite jud kay nina ko nga verse diri maigsuon kanang naa sa gipadayag 3 Gis ingon siya nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Kanang kanigid nga verse maigsuon. Every time nga ako ning kanang hinumduman mga igsoon, every time na ako'y kalisdanan. Suod yun ako nga verse Crisel, og nakabantay ka na ko ani. Permente gyud ko kabantay day. Permi gyud ni ang ako ang ako gyud kanabitang pulong sa Ginoo nga makadasig gyud kay sa ako ingon siya nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Asa man ta dapita magpailob maigsuon, magpailob ta sa ato ang kaugalingon, magpailob ta sa atong pamilya, magpailob ta sa atong mga silingan nga feel nato mga tao nga lisod sabton, mga tao nga mga sa atong pamilya nga lisod sabton, mga sa ato ang kanang kauban nga mga palibot kana bitaw mga tao nga mga complicated paminaw nato, ingon magpailob ta nya
given man gyud na sa ato ang maigsuon na amang gyud mga tao nga ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi aron masukod jud atong pagpailob. Ingon siya nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tawo. Amen. So mao gyud na maigsuon ang saad sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ingon siya nga muanha ako dayon bantaye nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Amen. Nindot tayo na siya. Dios Kadaugan. Yes, ingon pa gyud siya diri sa Crisel ang makadaog ang makadaog pag yun ha na ay premyo. Himuon kong haligi sa templo sa akong Dios og magpabilin gayud siya niini. Kanindot ana no? Magpabilin. Ingon siya, isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Amen. So grabe kaayo ang amen. saad sa Ginoo maigsuon sa panahon nga antos ta, sa panahon nga makapailob ta. Isip mga matarong nga mga gimatarong na taatubangan sa Ginoo maigsuon. Amen. Kung sa una nagantos ta sa tungod sa kanang atong nabuhat Ato sa sa kalibutan, mga binuhatan. ato sa mga binuhatan, nakaani ta na apan karon mga igsuon magantos ta tungod sa atong pagkamatarong. Day, speaking sa pag-atos, day ba, si Brother Napoleon, day ba, ingon na siya, walay malinis sa ato mga kapatid noong panahon sa kabataan natin. Igo sad ko dire, hindi ako mulimod. So mao gyud na niagi taana nga mga binugoy nato sa una, mga sinipat nato sa una kayo gatong lantawon si Crisel sa Proverbs. Ingon jud dito nga kinaiya gyud sa bata ang magsipat-sipat. Kinaiya gyud sa bata ang magpabadlong. Kinaiya niya ang pagkasiaw. Apan kita nga mga ginikanan maigsuon naatay responsibilidad ana. Ningon pud siya dito naasad siya tambag si Solomon dito nga kanang dili makamatay ang bunal. Kung dili makaayo hinuon niya kini. Atong pakpakan ng Ginoo kay mo jud nga kita karon sa atong kinabuhi daghan kitag mga sinipat, daghan kitag mga miskin pagali dilit na ta mga bata no. Naa pa gyud tay mga kinaiya gyud sa una maigsuon nga salamat ra gyud sa Ginoo nga gibag-o ta sa atong buhi nga Dios kay og wala pag gyud ninaog si Jesus no, wala niya gidala ang tanan natong mga sala ngadto sa cross, wala niya gipaagas iyang dugo nga bisan pa nga nay time nga kanang ka-give upon siya kay og atong lantawon aning teksto nga naa sa Marcos 14:35 nga nihangyo siya nga apan amahan kun mahimo kuhaa kining kupa sa kasakit. Amen. Kupa sa kasakit, dugo, mga pag-antos. Grabe. Almost giving up na siya pero ningon gihapon siya apan ang imong pagbuot may matuman. Mao gyud na may suon. No, ang Ginoo gyud matuman sa tong kinabuhi. Mo na nga sa panahon nga mag-antos ta ampo gyud ta. Kay ngano kung di ta mo ampo, malimot man taon sa tong buhaton nga maingon dili na ta kahuna-huna nga ay kabubuton man din ni sa Ginoo. Ay iya man daining ka nang nagyutay ka ng pulong bitaw day nga tipigan sa tong kasing-kasing. Naatay pulong nga tipigan. Mo na nga maingon ra gyud ta nga pagsulay ra man ni sa Ginoo. Pero ang kanang tentasyon maigsuon sayawa na ha dili ta moingon ana nga gitintal ko sa Ginoo. No, ang tentasyon maigsuon sayawa gyud na kay bisan pa si Jesus ug imulan taon sa Mateo 4 diha paubos, Matthew 4 paubos, si Jesus mismo gitintal sa yawa. So, wala siya nagpatintal. So, dili sad mahitabo nga si Jesus mutintal na to. Buhat na siya buhat sa sa kaaway, day. Kay ngano man, day, gihatagan man ta nilag gihatagan tag kagawasan. Amen. So, kagawasan sa pagpili. Yes. Kay kung imula taon sa unang panahon, day, sa kanang wala perfect pang kalibutan, wala man tangtanga sa Ginoo ang katong bunga sa kahoy nga duha ka buok nga gihatagan jud og kagawasan ang tao. Yes. Sa pagpili gyud. Pagpili sa maayo sa inana gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi no. Wala tagibutan. Naagitay choices, natay options. So kung moingon ta kung karon sa atong kinabuhi kanang moingon gyud ta ba nga gihatagan gyud tag kagawasan. Ang grasya sa Ginoo naghatag gyud natong kagawasan. Kagawasan sa pagpili. Muna nga, yes. Kung moingon ta karon ba nga sa atong kinabuhi ang kagawasan kinahanglan dili na mahimo og rason nga mahimo na noon tang dulumtanan atubangan sa Ginoo. Kay naa
naarabayay mo ingon nga ay kanang grasya bitaw ang Ginoo. Ang Ginoo maluluyon bitaw, ang Ginoo kanang mahigugmaon bitaw. Mubalik ra gihapon ko niya, maglingaw-lingaw sa ko karon samtang bata pa ko. Naarabay Jean ana nga. Ay unya ra ko maninuod sa pagpangalagad kay kanang bata pa man ko. Unya na lang ko kay i-enjoy sa nako akong kinabuhi lo. No, igsoon. Ang pulong sa Ginoo gyud no, nagsulti gyud na sa kamatuoran nga ang kamatayon moabot gyud na siya sama sa kawatan. Amen. Diba? Wala gyud na gikuan sa atong kinabuhi nga kana bitong niingon si Jesus nga hapit na ko mubalik. Wala gyud siya gihisgutan nga kanusa. Wala siya niingon nga sunod tuig. Sunod bulan. Sunod tuig pa, magdadali na siguro ng uban. Yes, kay ang kinaiya sa tao, sakto gyud ka sis Crisel. Magdali-dali na. Ang kinaiya sa tao, kung kaybaw siya sa pizza, Dool na. mangandam na ko. Mura na. Kusay ko day, mao pa'y pagkarakara day, basta dool na. Nang hapit na ta, kanang manglakaw na, mo pa'y pagligo. Nya may dayon nga, asa di ka karon? Padong na. Murag na ko'y nainumduman na nga tao na. Murag nadyo ko'y kaila na. Sudyo kayo na ko. Dool kay sa Padong na. Padong na, dool na. Sumo na ang tao. Og naibalaan palagi day, kung mubalik pa si Jesus inigugma, aywan ay karon buutan na kay ta. Sunod tuig, kung maingon ba, sunod tuig, maingon na ba yung mga prediction dahil nga, panahon ko nos 2020, 2000, year 2000, mubalik ng Ginoo. Naabot na lang, niana na lang ko, ayay, magbinuutan na kita ani kay, mubalik ng Ginoo. Nya karon kay 2000 na lang, wa magibalik ang Ginoo. So maog yun na maigsoon. Maingon ra gyud tanong sa tong kinabuhi nga kanang aya na ta mangandam kung duol na. Dool na. Ginay ato ang atong kinaiya gyud. Nya maingon ra gyud unya ra ko maninuod, bata pa man ko. Di na lang di jud ko maglingaw-lingaw ani. Unya ra man mangandam da kung igo na. Mao bitaw nga kanang ang tao maigsoon kung naa na siya sa kanang tit. Unsa na sis Crisel? Awan na kanang maana na mga buhi patay. 50-50 na ba? Buhi, patay. Musampit dayon na siya sa Ginoo. Ang ana na diba? May magbabuhi, may mamatay. Buhi patay, mamana man day. Joy! Flatline. Mo flatline na dayon. So, karon mga igsoon, maingon ra gyud tanong nga ang atong kinabuhi samtang buhi pa ta mangandam gyud ta. Kaya ang gingon pa sa pulong sa Ginoo, dunay kusog. ang kamatayon moabot siya sama sa kawatan. Dili gyud siya magpahibalo ug maingon siya nga, "Uy, ugma taw, mamatay ka ugma ha." Kinahanglan magmukuha na kag St. Peter. So mana. Okay, para dili mahasol ang imong mga kuan kanang biyaan. So kinahanglan ugma kanang mangandam na ka kay mamatay na ka ang imong sanina iandam na. Andamon daan. Wala gyud inana nya tapukan na to imong pamilya kay anha ra ba magkatapok kung nanay namatay. Pero doon naman siya nasayo day matay siya day kana day taning ang buhay. Pero mana mga igsoon sa science sa science na siya. Pero ang Ginoo ra gyud si Crisel mo nasayod. Siya ra ginasayod sa kanang ato ang kamatayon. Buti pasabot day ba nga bisag mapugnan man nato nga di ta mamatay-matay pero maabot yun ang panahon mamatay yun ang tanan. Yes, so wala gyud bitaw kanang mugamot aning kalibutan na. So samtang buhi pa ta, samtang naa pa tay gininhawa. Dili ta mangandam. Kana bitaw ako na ako'y nabasahan ganiha si Crisel nga. Unsa man ka? Nagatawa ra jud ko. Nalingaw ko minsan. Nalimot ko ganiha. Na ako'y nabasahan si Crisel nga sa panahon kung ting exam di ay kanus amang ka magtuon. Ay padung na exam. Pero kung moingon ka nga kanang di ba ang usa ka tawo kanang moingon siya na ako'y nakuan si Crisel kanang nakoy paambit kanang ang usa ka tawo mangandam siya magtuon siya padung exam sakto ba? Padung exam. Unya kung marong siya kung marong siya magmahay nganong karon pa ko gatuon. So mo na niya ang tao mga igsoon kung moampo baya na siya ato ra jud ni correct mga igsoon no samtang naa pa ta naghisgot man gyud ta og pagpangandam naghisgot man gyud ta og kamatayon kay ngano man moagi man gyud ta ana makasuway man gyud ta ana ingon ang Ginoo diha mga igsoon no kanang nakoy na bless ko anang akong nabasa nga
kanang naay mga buhi magampo sila sa ilahang mga hinigugma nga ni panaw na Mga patay. maampo sila sa Ginoo kay mayon sila nga Lord kanang mantat kadto siya kanang naa siya diha kanang ipaampo nato na special na ordinary diba atong ipaampo Nay mahalon day, nay mahalon. nay mahalon unya kung ang imong ihatag 20 ra di kay mention pero kung Isodra rito day dauban. isodra na dito niya kanang moingon ba nga kanang ato ra ning nanakbitan maigsoon kay Nalakbit lang. naghatag ra ko og kana bitang naghatag ko og example para masabtan gyud nato Amen. kanang ang usa ka tawo maigsoon nga ni panaw na nyang iyang kanang kaparentihan nga nahabilin pa dira sa kalibutan magampo man gyud na no ngadto sa Ginoo kay Lord kanang adto unta siya sa langit ana unta siya nimo Lord ana di ba so ato ning gihimo nga illustration maigsoon sama ra sa usa ka exam. Kung moampo ka sa Ginoo nga maluwas ka tong imuhang amahan, inahan, igsuon, parinti, amiga nga tuana namatay na, sama ra daw na sa exam nga nihangyo ka sa imong maestra nga katong wrong nimo nga tubag, i-correct imong check. Oh. Nya mahitabo day na. Sama nakagets mo mga igsuon nga ang usa Ako nakakuha ka nakagets ko Crisel? day nga hangyoon na to ba ang maestra ba? Hangyoon na to ang maestra nga, teacher, katong akong sayop nga kanang answer ba, pwede nimo kanang i-correct? Oh, nya diris kalibutan Nya. na pwede man na may palusot, ma'am. Tagaan ti kag usa ka bucket nga chocolate. Oh, nya di man nanto matagag bakit ang Ginoo. Mingon day ng Ginoo, bakit nga ba? Di ba? O usa ka bakit nga chocolate niya, mingon ang Ginoo, ha? Imo kong suhulan. Oh. So, illustration ra na siya mga igsuon. Nga kung kita mo amputa sa ato mga kanang sa ato ang mga kaliwat nga ni panaw na, no, dili na ta makaampo para nila. Kay ang atong lantawon ang Lucas 16 ang patay pa mismo may nag-ampo para nato. Oh, diba? amen. Ang atong lantawon diha sa kanang Lucas 16 Oh, niya ingon diha ang dato nga kanang amahan padadhi og magsasangyaw Magsasangyaw ang akong mga igsuon apa koy upat ka igsuon kay parehas nako. parehas nako so ato Pares niya kinaiya sad ba? o di ba og imong gilantaw kinsay nakabasa ka ng Lucas kanang ang dato og sila saro nga niingon diha ang dato nga napa siya upat ka igsuon unya amahan kanang padali sila dito og kanang kuan musangyaw sa ilaha kay para pud nga kanang dili sila mahiagom sa akong nahiaguman di ba sis Crisel Oh, amen. o kanang Lucas 16 mo na diha na to makita nga ang kuan mismo, ang patay mismo mo'y nagampo para nato. Oh. Mo bitaw ato ra gining naagian sa Anagian na to ba? Nagsusturya ta na day ba nga? Atong nakaingon radyo ko ba nga? Nagmeet siguro akong mama, maputoy ni ampo na mo. Ni ana ba nga? Ginoo, padalhin taon to ako mga anak kay mga susintaon. Makaingon ra gyud akong mama ba nga? Paitar ba ako mga anak? Wa gyud tarong ato. Oh, so ako mana bitaw ko nga naa siguro koy kanang kaliwat na ako'y kaliwat ba nga nagampo para nako. nagampo nga bitaw. kanang bitong maingon ba nga kanang padalhi taon tong magsasangyaw. So naa diri maigsoon sa Lucas 16. Ingon siya diri nga Lucas 16:30 ang dato mitubag apan amahan dili pa ka naigo kung adunay mabanha dara day ayun siya ang dato mitubag kung mao ka na amahan hangyon nana ni siya sa kuan nana ni siya sa Hades sa ato pa diri impierno o nana ni siya dito patay na ni siya ingon siya nga ang dato mitubag kung mao ka na amahan hangyon ko ikaw nga imo untang ipadala sila saro ngadto sa amoa sa amo kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki paadtoa siya aron kapasidanan sila aron dili maihianhi niining dapit sa kasakitan o ingon niya unsa may tubag sa Ginoo atoa didto si Moses ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses ug sa mga propeta. So, mo na mga igsuon. Kana siya dagway gyud na nga tinuod na ilangit na agi impierno. Musugot ta sa dili maigsuon mga tubang gyud ta sa Ginoo. Mo na nga kung unsa atong gibuhat karon unsa atong gipugas nagtanom tag dautan mo ani gyud ta og dautan apan dili pa ulahi mga igsuon dili pa ulahi gyud ang tanan sis Crisel di ba Dili pa dili pa gyud day. ulahi ang tanan Wala pa samtang buhi naapatay gininhawa naapatay Oh. kusog naapatay Papatay na kinabuhi matay. katong atong mga binuhatan ato nang pangayoon sa Ginoo nga mabag-o ta ato nang pangayoon sa Ginoo nga tagaan ta jud niya og kasing-kasing nga kana bitong sama kaniya kay naa man jud mga parte sa atong kinabuhi nga dili
gyud nato mabag-o. Amen. Bisan kapantay mo anang mga kuan kanang sa New Year's resolution, maingon ra jud ka nga di mag-diet na jud ko. Oh nya. Kanang di na jud ko mamalikas. Magbag-o na gyud ko. Mag-usab na jud ko pero after pila ka months ato ra gihapon nang makuan kanang mabuhat. Ngano man, ang atong kinabuhi di gyud ta mausab kung walay tabang sa Ginoo. Mo na nga dili pa ulahi ang tanan maigsuon, sama pud namo nga rin maigsuon nga giproseso pud among kinabuhi sa Ginoo. Amen. Ang among mga kainaiya mga igsuon gitrabaho pa ni sa Ginoo. Dili og ingon bitaw si Apostol Pablo, wala ko niingon nga hingpit nako. Naningkamot gihapon ko pagdagan sa ngadto sa dag-anan. So wala gyud makaingon nga perpekto, wala di jud ta kaingon ngano man sa pagkakaron gitrabaho pag yun atong kinaiya sa Ginoo. Process pag yun sa Ginoo. Apan ato jud nang paningkamutan. O bitaw day nga testingan gyud ta pirmi day pagsulay para gyud na nga kanang tan-awon ba nga kung nakalabang na ba gyud ta dihang dapita ba. Kana mga tawo nga nasa atong palibot gihatag ra gyud na gigamit ra na sa Ginoo aron masukod kung unsa ang ato ang kinaiya. So mo na atong pangayon sa Ginoo maigsuon. So na kanang atong pakpakan ang Ginoo no sa mga mensahe karon si Crisel. Amen. Nindot kay mga mensahe. So atong basahon si Crisel ang mga gipaambit pud sa atong mga kaigsuonan. Naiingon si John Abraham day, dili man guna 5, 4 manggod. 5 manggod dili 4 di ay. na kuan rami, na excite rami diri bro John. Mo bitaw among gibasa kay dili sad mi sigurado. Mani di mailan day nga ato day mga viewers day. Naminaw. Mga mamasahay. Amo ra nang gituyo, naminaw gyud mo diha. Naminaw day mo. Salamat. Pakpakan na to pag Ginoo sa puso. Mga igsoon. Naara gyud tay abti kaayo diri mo nga kanang gusto gyud na namo maigsuon nga kanang unsa nga among nakatunan diri makatunan sa ninyo. Naini padayon og paminaw day ba? Yes, so mao ra gyud na nga kanang wala man kita nagginahanglan og daghan kayong viewers. Ang ato kanang makalahutay. Kanang nilahutay sa pagpaminaw. Kanang dilingon nga ni viewra unya ni biyara dayon. So ang gikinahanglan sa Ginoo mga igsoon kana jud makalahutay. Nitikang ra sa pagkakristohanon niya, nibalik na sa dayon sa kalibutan. Kay nakatilaw ra gipagantos tay. Nakatilaw balik sa agi. To the rear march. So mo na nga ang gusto sa Ginoo maigsuon kana jud makalahutay. So salamat sa Ginoo nga usa ka nga nakalahutay karon. Amen. Abante ka usaday, atras ka duha. So watch me wep. Watch me nene. So, abante usa, atras katulo. Kakuan mo nang sayaw. So, mo na maigsuon. So, atong basahon, sis Crisel, unsay mga kanang gipaambit sa to ang mga kaigsuonan diha. Nandiyan mga igsuon day nga na late sila og kanang kuan day ba, watching day ba. Na atong igsuon nga si Arlene Inot is watching. Hello. Yes, hello. Brother, salamat sa Ginoo nga nagminaw ka nga malipayon. Happy watching. Atong batanon nga si Eileen Rose Butay. Hello, Day. Atong youth nga madasigon kaayo. Bantayan dyan na ninyo mga youth, ha? Si Nalry Joval, Jan Valley, who is watching, Nelry Jovale, nindot na pangan na day, oy. Janvel. Hello. Nakisam na day. Si kuaning GL sa work. Hello. Atong nakauban dito pag birthday ni Inday ba? Hello. Kaatbang na to. So hello Ma'am Nelvi. Happy watching. Blessed watching Ma'am Nelvi. Taga Alopez. Hello. Magkita taog ma'am. Happy. So work na sa dugma. Amen. Trabaho sa kalibutan. Ang Ginoo magpanalangin sa inyong mga work. Tagaan mo daghang. So namoy mga prayer request mga igsoon ato rang ikanang ko Andre kanang i-comment ninyo sa inyong mga ipapray kay basin madala pa nato sa pag-ampo mga igsoon. Ato nang iampuan tinabangan na nato sa pag-ampo. Naminaw gyud si John Mar Abindan hantod pagkahuman. Hello. Dalay ko na yan. Silang Nanay Salya ug Tatay Tilano. Naminaw gyud sila. Hello dia. Salamat sa Ginoo. Ingon din si Kuan. Nancy day. Atong manghod sad. So na siya comment ani kung asa ila sa Dasmariñas. Asa galito kay nangutana si Bro Napoleon ding lasa. Ingon siya nga
naa sa Dasmariñas ilaha. The Island Park, Dasmariñas. Brad Napoleon sa The Island Park ilaha sa Oh. Dasmariñas. Natay mga igsoon day nga naglantaw ra gyud day sila si Rosalyn Tunyacao Meres. Yes, hello. Maayong gabi. Atong tanan. Napay pagkapinday pinana siya daw. Good evening ninyo beautiful ladies, to God be the glory. Amen. To God be the glory. Ay pagpakan nila to Ginoo kay mga gwapa ang mga anak sa Ginoo. No? Nya si Aida Sumalpong. Hello dia. Kumusta mga igsoon nga nas taga Konsolasyon. Eric Panyares nga taga-Naya. Installer ni sa Fiber Home. Mayong gabi diha. Unsa man na salamat sa Ginoo no. Nya Arnie Rosa Bindan, hello din ha. Crispin Plando. So daghan na igo atong mga timbangan nga limbong-limbong sa timbang. So kitang tanan ato may igsoon. Sa lain-lain ra nga paagi nakalimbong ta ato daghan mga pamagis paglimbong. Yes. Ilad-ilad sa kuan ba tao ba? Para lang gyud mga hokus-pokus. Unya si Kuanday na atong igsuon. Namat. So nalobat na ko mga igsuon. So kanang naglibog mi kay unsa mo buhaton kay nalobat mi dire. So mo na mga igsuon no kanang ang ato ang kanang so okay, ako ni i-off my igsuon. Ato mga kaigsuon ano nga dili na mo makuan kay napaong akong cellphone. Nasa day si Fidel Bruca. Yes, si Fidel Lopez Bruca. Tay good PM dalaygo ng Ginoo sa tagsa ninyo ka kinabuhi mga ate. Nindot gyud kaayo ang topic ninyo paminawon kay naa gyud tay makuha nga nindot kaayo nga guide makawala sa kaluya ang pulong sa Ginoo. Amen. So to God be the glory. Tanan dungog himaya sa Ginoo lamang. So 5 manggo dili upat naminaw gini si Brad John Abraham. So amo ra tong kuan kay kung naminaw ba gyud ka. So, Bro Napoleon Romano Ding Lasa, bakit hindi nagikorek sa mga gigikanan natong religion mga sis? Ginegosyo man hinoon, may bayad pa ang pag-ampo nila. So, ilahara po to, Brad Napoleon. So, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga sa karon nga sa panahon nga nasayod na ta because sa giingon pa diha sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So, kanang ang kamatuoran diha ra gyud sa tong Ginoong Hesus. So, ang pulong sa Ginoo gyud diha gyud ta makatun sa kamatuoran. Pasalamat jud tas Ginoo day kay nasayod tas kamatuoran kay kung wala pa, kung mao nay basihan sa to kaluwasan, ay dili na ko maginunan ni oy magwartal ako maayo. Mao na Brad Napoleon nga isip mga kanang Kristohano na karon naatay responsibilidad ana nilang mga nga kanang nila sa ilaha mga sa ilaha mga kuan kana kung unsa ilaha karon dili ra po na nato ikuan. Ilaha man nang diha man tagikan. So ang atong trabaho karon isip mga sumusunod ni Kristo kanang naa sa Lucas 4:18 ang pagsangyaw sa maayong balita. Magsangyaw. Ang pagpahiuli sa mga pananaw sa mga buta. Unya ang daghan kay tag trabaho Brad Napoleon. Magpagawa sa mga dinaog-daog. Magpagawa sa mga dinaog-daog unya pagpahibalo nga ang atong Ginoong Hesus luwason gyud ta. So mao na nga kanang trabaho na nato Brad Napoleon sa karon mga sa karong panahon na mao gyud nang ato ang paningkamutan nga maka-share gyud ta sa gospel sa kamatuoran unya. Crispin Plando, amen. So si akong igsuon no, magkatawa si Ate Criselba, magkatawa sad ko. So mao na nga lingaw ra jud. So naglantaw mi sa oras no, 8:00 na. So ana gyud losot ba? Mao yun na. Brad John Abraham liwat sad minimo. So mo nagiingon nga igsuon gyud ta. So dalaygon kay tong buhi nga Dios mga igsuon no. So 8:00 na gyud di kapugna ng oras day. Lingaw pa kita. Kung unsa kapaspas ang among bakba diri, mao sad kapaspas ang oras. Ang tuyok sa oras? Yes, so sunod si mana na punta sunod si mana na sad. Ayaw na sad mo kalimutan. Ayaw jud mo absent sa sa Lunes gyud kay maguban-uban ra gyud ta mga igsoon. Nya andama inyo ang mga prayer request, inyong mga kadaugan. Yes, so kanang inyong mga mensahe nga nasa inyong kasing-kasing ipaambit na kay ato na trabaho ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Yes. Amen. So magampot ta sis Crisel alang sa pagtapos karon. Sige, amen. So naraday mo ragigitik pa man ko. So magampot ang mga igsoon no kanang ato ang atong tinguhaon nga mabati nato ang presensya sa tong buhi nga Dios. Sige.
Langit nung amahan, Dios nga balaan. Dalaygon ka sa takna sa kagabion karon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong, sa mga pulong nga imuha gikan Ginoo nga Yes, dunay Lord. mga nakatunan ang imong mga katawhan Ginoo sa imong mga pulong. Himuha ka tong pulo Ginoo nga dili makawang Ginoo nga kato mamunga sa tagsa-tagsa ka Yes. kinabuhi Ginoo. Thank you, Lord. Tipigi ka to sa mga kasing-kasing Ginoo nga dili ka to makalimtan ang mga pulong Ginoo nga gikan kanimo Ginoo. Salamat Ginoo nga kanunay ka nagiya sa imong mga katawhan Ginoo sa imong mga pulong sa mga mensahe Ginoo. Kaya ang imong mga pulong Ginoo naghatag ka namo og kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga karong mga orasa nga kanunay nga anaa ang imong presensya nagpabati ka kanamo. Amen. Mo'y naghatag ka namo og tumang kalipay Ginoo sa Yes, mga buluhaton nga imong gipiyal kanamo. Lakip sa mga naminaw karon Ginoo. Salamat sa ilang kadasig sa pagpaminaw Ginoo. Salamat Ginoo aduna sila'y katakos sa pagpaminaw sa imong Amen. mga pulong Thank you, Lord. ug mga mensahe. Aniya kami karon Ginoo nga magampo diha kanimo Ginoo nga kung kisa karoy naay mga kasinatian nga balatian ikaw Ginoo ang mag-aayo niini Yes, Ginoo in the sa name of pangalan ni Jesus, Jesus in the name of Jesus, Jesus Lord. mga ayo ang tanan nga mga gipang-antos pinaagi sa mga balatian Ginoo o dunay mga kabalaka na mo mga kaigsuonan Ginoo ikaw magpagawas niini Yes, thank sa you, mga Lord. mga kabalaka Ginoo mga Yes, pag-antos nga hallelujah. naa karon kanila Ginoo salamat Ginoo kanunay kang anaa sa mong mga kaanakan Ginoo nga kanunay ka nga naghatag og giya og labaw sa tanan Ginoo adunay mga kasing-kasing nga mainampuon diha kanimo Amen. aron Thank you, dili madaog sa mga tentasyon nga naa sa kalibutan Lord. mga buhat sa kaaway ikaw Ginoo padala sa imong mga balaang mga anghel Ginoo nga magatipig sa tanang mga katawhan nimo bisag asa niining suok sa kalibutan silyuhi ang mga pulong nga among nadawat karong mga oras sa Ginoo Yes, thank you. iwalay makaagaw niini mga Yes, buhat sa in the name of kaaway Jesus, Lord God. og labaw sa tanan Ginoo ikaw magapanalangin sa tanang nga naa karon mga kaigsuonan nga naminaw sa imong mga mensahe sa imong mga pulong panalangini sila Ginoo ikaw magahatag kanila sa pagatiman gikan lapalapa ngadto sa ilang alimpulo Ginoo imong tagbuon ang ilang mga paninginahanglan kada adlaw Ginoo Yes. salamat Ginoo nga anaa ka kanunay ingon nga mga matarong nga dili nimo pasagdan o Lord ang tanan mga matarong nga naga paapit sa imong mga pulong Ginoo kanunay kang anaa nga nagasapnay nagahatag sa imong protection kanunay dalaygon ka nga Dios nga ang tanan katawhan nga mahimong balaan ug Yes, matarong Lord. atubangan sa mga bisag unsa mga pag-antos mga pagsulay Ginoo dalaygon ka nga Dios nga kanunay nga anaa ka namo kanunay kang mahigugmaon sa tanan salamat Ginoo proteksyon ni ang tanan nga dili makasinati og mga pag-antos mga paglutos mga kalisdanan kay ikaw ang Dios nga nagatipig ka namo Amen. salamat Ginoo hangtod sa imong pagbalik among timan-an ang imong saad Ginoo nga kami dadon sa langit nga Yes, walay thank you, mga Lord. kalisdanan In walay mga Jesus' kapaitan name, in Jesus' walay mga name. pag-antos Yes, ang imong mga hallelujah, saad Lord. Ginoo mo'y nakahatag ka namo og naay kapagkalahutay Ginoo kadasig sa paglahutay Thank you, Ginoo Jesus. sa pangalan ni Jesus tagay In kami Jesus' kanunay sa name. mga paglahutay Ginoo sa pagatubang sa mga pag-antos mga paglutos anaa ka ligon kami Ginoo nga dili madaog sa mga tentasyon nining naong sa kalibutan salamat O Lord salamat Ginoo Yes, nga anaa Jesus. ka kaning tanan Ginoo dili ni magkawang ang tanan nga mga pagpaambit sa imong mga pulong sa mga mensahe salamat Lord kaning tanan amo ning itugyan ug amo isalig sa pangalan ni Jesus ang tanan magaingog amen ug amen Amen! Atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. So, kanang dili na to kalimtan no nga atong buhi nga Dios mahigugmaon, atong buhi nga Dios kanunay nga naa unya kanang na may panahon nga maluya ta na may panahon nga kanabitong kanang mabati nato nga huyang ta dangop gyud ta sa Ginoo may Amen. suon dangop gyud ta niya kanang ato jung pangayoon ang kusog kanunay sa matag adlaw sa atong kinabuhi dili gyud ta bitaw nga kanang kay kanitanan nga ato nagian karon na sinatian pud ni sa kanang
mga katawhan sa una Sa unang nga panahon. nagmatinud-anon sa tong buhi nga Dios. Amen. So, salamat sa Ginoo maigsoon niini nga takna sa kagabhion dalaygo na tong buhi nga Dios nga sa katapusan maigsoon nagpadayon mo, nagpabilin mo. So, salamat sa Ginoo sa mga kinabuhi nga naa pa karon atong 9 viewers nga nagpabilin. Silang Ate Waning, silang Ate Violi, akong manghod Nancy, si Koan Janice, Merabindan. So, tanan kutob sa kanang nakadungog maigsoon, salamat sa Ginoo. Kanang magkita na sadta sunod semana. Mag-uban-uban na sadta unya kanang ato lang ko anon karon tibok semana no atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamaayo. Makatawa sa Salamat tas mga Ginoo. mensahe karon day na may niingon day nga di na kuno kumuusap ka usa na lang. So, daghan ang nakarelate nato karon jud sis Crisel sa ato ang topic. Daghan Nindot kay jud na kayo. nakarelate kay kanang sitwasyon bitaw nga kanang unsa mga buhat nato sa unas kalibutan ato na sang grasya lang gyud sa Ginoo nga wala na sa Atiwaning pa sa una ra gyud to. Sa una ra gyud Pakpakan to. ng Ginoo no. So sa una ra gyud to. So sa dalaygo na tong buhi nga Dios magkita-kita na sadta kay alas 8 na gyud. Alas 8 na gyud. Dindot sa kita manguli kay na sad sulti. mi. Manihapon ta. So ano Di na to kalimtan ng panihapon, Salamat sa day. Ginoo sa inyong magkita na sadta sunod semana. Mao kini ang programa ang gihatag sa tungbuhi nga Dios. Ang pulong mo kinabuhi ko. Amen. Bye-bye. Bye-bye.